Patal fatu se whapoponga o talafou mai Australia. Wa whaiwhai te tele ngā yoinga le au solo te te o lo whaatinu nei I Melpone, wa vai aile susuruina o kālone la pisi te tele mani pā o whaalea ngaina, au whaatau tutu ma leo leo se no whanga I Melpone o lo whaiai le whaalinga o ni au penga. O whao ngai leo leo spray whaatangi mata e whaata ape le au te te, na poto I whafuane o le whaalinga o lo whaia le Land Force Defence Expo I le Convention and Exhibition Centre I Melpone. Pe ama le luasfuru di maa whetangata sa fuafua te tau na iai, mai whaitau se lau fo I leo leo ma le Riot Squad wa awa yatu o le solo te te au pito to o tele leo wa whamawina I le ai. To I titi afe walu se lau malo le malo lo awai a whapea fo I mai lātou o malo le malo mai New South Wales. Ta ue li pote taltunuina to tasi le malo lo whamnu ria malo mata I tuina pere solo te te le teminei a saunoa le Premier Victoria Jacinta Allen e matua I le te dia ina mionga nisi le au te te na lātou woso whai leo leo ai fia whaafetai I malu o le malo I lo lātou tiu te o whaia pea I le pui o le community. Tele a wala lo poloka no le te lea e to tele langolangoina Palestina ma lo fa ilo le te ia upenga I le whaaringa lea fa mai ala lātou mau o a upenga fa penei wa mau wai le tele o soi fua o tangata I bevesi I atunu I fafo e pei o na tūla I mai foi I Gaza. E leo taima mauna mana o mia lea e tangata Australia e fia malanga le UK, se whaatangana e urufale ai I le atunu I lalo suinga fou, o whaeloa I le atunu le pe a urufale atu I ona tua oi. Whai mai o se whainga fou whao ngā aile sira fia whao na ponei, digital, o le porkalama le amana o mia I tangata siasi uma, po visitor se le mana o mia ni visa, mai le isoifuane le UK, po o ai alani, e sa iri mua se whaatangana e malanga ai. I lalo suinga o whaeroe le so, o le ETA scheme, o le a whaalau tele le rumana I au fia umai maisi atunu, e au fia ila mau se talia. E mawhai na tālo sanga mua mo le ETA po le Electronic Travel Authorization, a matai le sarusu fito November, pe I tai mana o mia o le tadia ina o lea tālo sanga po le approval, fato a mana o mia pe a o le sobalu o Januari, lua felusfurima. E na o le lua se furu tāla le tonga le ETA, a mawhai, o na whaatanga nei le tangata siasi e whai malanga atu le UK, ma wai mo leo o atu I le ono masina. O te walau mai na whafo I ato nisi o loa o olive po o olives whaatau le whalo loa Costco.
o le fangu olive le Osfresh Epic Odyssey Santorini Marinated Olive Mix. E iwa se lau lua se fulu kalama e whātatau iei le wala au lea, whaeroa le lipote le food standards e mafua onoro iei se vaengo le susu i le oloa ai ele i whaeroa ina o le popolenga la a whai e iei ni tangata whaatau e iei ni whae te tenga po ni a awhianga i le susu po milk allergies e ono a awhia i la pe atau mawhaina le oloa. E mawhai ono toi whaafo i le no whanga na whaatau nei ma toi whaafo i atu lau tupe. O lipa telefai sa tala noanga umi lunga le telefonia sui mai Amerika masaina o taitai awa militeri atunu e lua, tau mawhai e whaatontonu o la whese se inga i le whaetua a Siamal Pasifika, ma toiri i pēni si o whesota inga tau militeri sa whaaleangaina i le siria marerua tau sanga. O le vasa neina whaatinoa i lea tala noanga i le vāo taitai au Amerika i le Indo-Pacific o Admiral Samuel Barbaro, ma General Yunan, a Wu Yanan o le taitai awale a le People Liberation Army ma o whaeloa ai ma se la sanga nga i luma i le vāo atunu e lua. O maari le neila saina ma Amerika pe ona whaeloa le reporter 9 News e whaawau pēr la whiutana inga whaapea le lumanai. Whaia ia tala noanga i le mai o le whaeloa inga le Presidente o Amerika Joe Biden ma le taitai o saina o Xi Jinping i se teimi watuana i atu. Ma le tala muli pueina na vasa nei se tinaina ua maua ni tamaiti se toa lua iwa ma le sifutasi tausanga ua maririu i se fale i le Blue Mountains i New South Wales. O tino maririu nei tamaiti na mawalo la tamai le fale i Falcon Bridge i le vasa nei lava, whai maina 9 News o le tinao tamaiti o Trish Smith fastful lua tausanga na maua atu o iei fo iona manuanga pe ta e tal tonu leo o ia lava na whaatinoina na ave atu e leo i le wharamai i Westmead. E le imaua e leo se au penga a e leo fia whaia sarata o whaamtaranga i le teminei i le mafua anga o le mariri o tamaiti. O le whaamtaranga leo iei nei mata upu la iti e ilo ai e leo lea tina ma lo wha au le sore suenga i le nei fo i wha lave matau tia. Tala ia Radio Samoa mai Australia i le nei a salu. Radio Samoa. Taslima Iwatomu. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi mo tupe whapapoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo abano fo i direct transfer ti posi sa oailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapapoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapapoli. Olo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. O le Ardas Travel o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga le Ardas Travel le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Masalo ua e ai i fale fo mai po o ta vale ale fono ma e wha peane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O sa ili se fale inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fōini au malo. Susuma i le Sandvale Buffet. O le a whaamali e ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tuatusi iwa Atkinson Avenue i o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awauli.
Telefoni 251 55 251 55 o lua fitu lua ono iwa o lua tasi. O lua fitu lua ono iwa o lua tasi. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Matanga ya upumau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la tamafutanga wa e lo nei leolanga ma ua sui fo i olo uanganga o nei mau mea na o mana o iai walelea uma ile ala sila maya ia inei mea ua o fai o lalo i foretu ma mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia ita i faiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili Ia o te whiwhia lava e whaatalofa i a te oe mau wholo whatu i le nei fo i vaenga o le whaawawina o le tautua o le nei a le Radio Samoa. Se fulu lima i watolu a mo i lona no whaanga au tū i au kilani i manukau. O le ua walu minute o te ai i a le tu la he wha. O le whaapoponga o le tātou polo kalamili a tau savea i a malesunga i lauli a Isaac male ngā ngaifo o whaiva. Ia, e le tautu e whaamatalaina i a te oe, le ngā ngā e le tai au i o leo so le la, ia male ngā ngaifo ane, o le la ilona no whanga e ngoto iai i le tūlangi i sifo. Ia e whapenasa la gona, ngā ngai fōai fōi, o ti ute ma whaiwalo filima sa ngā pāti ai le atunuu, e whaamalo ma whaafetai ai whaile whaiwa, whaamalo le tau atai, whaamalo fōi le lava papale ma le ono sai, i au tau whaiwa sa ngā pāti ai i le so. Whaafetai mo vi ia le atua, maua fo i lea vanoa tātou te toe whatapa i ei pe au mangalu o le ea. Ia, ma whapena fo i ona wha wau pēr le nei tautua. Tau longo longo, ia, ma wha lawi noa ai fo i. A tina e ma pisi nisi, ia, mai se fo i whaiva o isi alo matama whanau le tua. A le atunu. Ia, e sa o whanau fo i le tua. Ia. O wai kā koukau kere whailoa ia e le tali e. Ia tā ua le manino. Ma le au ngā ma le tā ua o se sa vali e mumoli atu le atunu
e tua iai pe a fai e fesilingia. Ia mamana o bia e fo i le fesosani. Le a taua savea le ulua i li i so alo se yuli le nei ia ua wale avandoa tātou te whaatasi e fo le tātou poro kalame le nei ia mautou mai mo ma whaafongafonga ma sila foi i le ngā ngaifo o whaiva o Samoa mo le nei fo i aso lulu ma le o ngā tonu o le vai aso whaamue mo sa manuia lo tai ao manuia fo i ngā ruenga sa whawhenga iai ia le fo o tau mai isi ui ia matawa lunga iai ia ngā ruenga ia a o le tapua inga mamalu fo i le mamalu o tamamtina matua o le atunu o lo o tapua i mai Mount Malawa. Fola masani wa mai o na whaatino le tai ao e le sunga i le li ia oa o ia tawai meni manona au waa sa ia hau o mai fo i le fteleinga ia seu manu. Ia o le fo o tātou mafuta. Wha malo fai o le faiva seu manu po le fonga bua fo i o le whalewai maunga. Ia o le o tātou se ei ai. Umo mawhanawhana i fo i male nufoa. I le abatalia o le nei tautua. Whatalofa i le au tuto, i le au whingaru tutofi le tua, whatawhaita ulanga i fia, malole soi fomanuia, tamam tina mātutua, i le to e avesea, pe to e sea fo i le vāno nofo, i le tāwhatolu, pa ia mamalu whale malo, pa ia fo i mamalu whaale atunu, ia ai matua le tuu ia te utou, le au whingaru tutofi le tua, i whatawhaita ulanga i fia, malo, Samoa poto, Patalo fatu, palo le soi fua mria, ele nei au auli. O le ua se e mai le tātou polo kalame, i se vaenga tā ua fo i e pei o da amatalia, i le vai aso na se ima vai atu nei. Whaatasi mai i le whalitua ia e nele a palamu. Ia ma le tātou polo kalame le nā, le ua loka le nei ia a o le polo kalame le nā, ua masani e fo i le atunu, i le whalitua la le nei, ia whapena fo i se tasi o ana soa tau o le ala to lua ma va lua i le tātou polo kalame le nei aso. Whatalo whatuai ma le nganga whalalo o le malu i fale. Ioe, a malu i fale e malu fo i fafo. Upu masani nao le atenu. E se le mātango fia fo o le whaingoina o le polo kalame. Ai le ngata lai le malu i le fale. E te malu o le fale mo i are me le su. Ioe, ma o le fale mo i lava o le maota ma le lawa e tua i ai o tātou ainga. Ia, whatalo whatu male nganga whalalo, i lau fionga, i le whaletua, e mele palamo, aloro soi fōwuria, whaftai, mafuta mai, ia, whaftai fo i mo lewa noa tātou te whasoai, ia, au whafonga fo i matapua i lea tanu. Ia, malo fo i soi fō manuela wa fionga savea, ia, whaftai fo i mo lewa noa i le neia fiafi mātango fie, whatalo whatu fo i le mamalu le lautele lea tanu o whafonga mai, ia malo le ngā lue malo losi ia whapea fo i whanau ia onga le neva yaso. Malo. Malo whaftai i lau fionga le whaletua ia ma le tāpura kalame fo i le rei vai aso. O le amatanga na tātala noi fo i amata mai le lātau sanga. O le pre-approved. Si tātou e fo ia i tua i le bele tasi o fo i mai loa tā a vau loa i au fisiri ia na e manatu e te tau o na whaafonga i le tunu. I le pre-approved le nā, e tā ua te le amatanga leo lau tau whilo inga mai la tau o lo o iai le nau ta inga. E se ea tō loa i se isi stepu fau ia whatawina se whalfau o le lava vā rent, ia mahalu tupe le market rent, ma taunga tā tele, sāum noa ia i le tā ua tele le pre-approved. Ia, whaftai savea lai, mo le fsili, ma nei tele le fsili, e tā ua i o lea tūlang o le pre-approval. E pe o le whaafonga mai le manu lea tunu, pe o i a matai se sa valivalinga. E iaila nei mea e te tauna ilo le amatanga lea. Pe o le tātou tupele mo mai o le tātou tutongi. Wa o nei fsili ia pe a vili mai le manu lea tunu. I o fsili e o te fsili ngia mua e. Ina ia iei se ata mai po o ngā whela iei le tātou situation, le tātou financial. So le tātou tupele moa mai po le alau tutongi le moa. Usually I work on the hourly rates. O le alau hourly rates le iai. I o le si foi tūlanga e fsilingia i le tūlanga le po le ase tātou vaenga tupe deposit o iai.
This could be KiwiSaver or combination KiwiSaver ini me alofa mai nisi o ainga ia whapea fo ine tatu savings ia o le situlanga tusa o tulanga umalawa ia fasilingia ina ia mawhaia na whaasolo se tatu pre-approval ia o le situlanga fasilingia i le tulanga le pe iei nisi a tatu ai tālafu o nei o iei le vaitau le nei o no ai tālafu ma me whapea e mai iei na whaina there are some cases e mawhaila mo na consider e tu e pea provided ala e mawhaia le tatu tupele mo mai ona support le tatu whamoe moe tu so nei vaenga ia and the credit history is one of the other o le whape I le tatu credit history pe na iei mea na whale tonu tu so nei fasiri lava ia ina ia isi na ata mai po o ngā whela iei le tūlanga ona whaasawali ei la ia are we ready to do a pre-approval? Pei o lau fasili lau fionga savea e tāua tele ona maua loa le tātou pre-approval. Ia o lona winga ua iei le wātaata mai po whea le limit le mawhai ona whaatau ese tātou whale. So le te leo le tupe mawhai ona fua iai ia le plan fo le ainga la tau ia me tau no whaalu a le te leo le tupe. Tāua tele wa pe o le mea lea o le na ona toi o lava langa e fautanga tai whalongolongo I teimi uma lava. Ia e pe o le amatanga le na o le nei ngā ruenga tele ma lau tau maftanga a mata mai le pre-approval tilo le ala tua ngā income lai ai o le a fo le tala whaasoropito o lau tutongi ai tā lafu pe na lei a oani mea na whaale tonu ia se iau o mai le teimi le a whai o lo maota le na o lo iai le teimi le nei malana tupe tului o lea sa loka pe fixed mo se vai taimi e o mai lo le taimi fo le ua mai ai le fixed term rate le o la me tau na foi le tangata so ta ia tu ia te oi o le a si nga yuinga tau na fai ia mana ia tele le sili sa vea ona ta ua tele le vai tau le nei o tele lava le malu le tunu there's actually quite a lot of customers o lai fixa le ato mo kesi o amata ona come due now le vai tau le nei. O mea la ia e mawhai ona au ili e titula iei po le plan le iei tu sa o le mele sa ua e lava le fasilingia pea po o le ale wha moe a whape o ese wha moe e whaatau ese atu lau maota. Ia o na whaile o iei le filifilinga po le ale umi e fixai o na o tūlanga po ia whape te ua fix le taso mo kesi mo le tolu tausanga se whaataita inga. Ai te ua o atu le ua umana e wha moe a mea o le tausanga fōwi whaatau ese atu wailo maota. Ia o lona winga o la iei le whaasala o le break cost le la mawhai ona tu iei le bank. So o fasili umalawa ia e au ngā mata ua le fasilingia ia o le situlanga e silsila iei po o le ale le remaining term po le ale le umi lai tutoe ai le umale o le tato mo kesi. O no tūlanga i o na whaatala noa nea. Po o ngā whatia tātou o na tuu I lunga le tātou repayment. Ai le I toi fixinga le tātou mo kesi. O o tūlanga i a whape o laua 5 nei le soifua o te māma le tina i a alai mpeipi o lai ngā whatia o alai full-time workers umalato. A whape o le fasilingia la lea o lai le tātou income le lei. E mawhai o na tuu I lunga le tātou mo kesi. Ia. O me ai le I toi fixinga le tātou mo kesi ia whaavave o na uma. Ia o isi poi tūlanga e sila iai pe ngā whatia po o se mea tala whea ngai o na spiliki le tātou mo kesi. A whape o se tātou mo kesi la iai se whaataita inga pe 5 sela wafe. O lai instead of fixing le amount a toa lava lea mo se termitasi. We can look at splitting it. O le lei o le spiliki o le mo kesi e minimize, I will call it minimize low risk po ani me tupu. Ne I ne I te ua fix umalau mo kesi mo le se whaataita inga pe lua tausanga. A whape uma le lua tausanga o la walu lunga interest rate maybe le 10%. O lea whaina tele mo ona o lea la expose uma po o lea la vea umalau mo kesi atoa I interest rates le mo lunga. Ai a spiliki le tātou mo kesi.
O lai pe lai minimize le tato risk e mawhai ona spiliki le risk le into two different terms. I ona whaingofia i le ona whaatala noa po le ale benefits. I o lesi fotulanga e mawhai ana titula iai awha pea o le ainga e pe telingi po ngesi. Some people have bonuses. Me whapea i e mawhai ana spiliki and to se vainga la ititi onto a floating mortgage. So when a mai le tato po ngesi, i e mawhai ana pay off ai le portion lea. Ona e te lea i le tato interest e mawhai ana sefe over the term of your mortgage. So sa o nai fasili umalawa i e mawhai ana au ili ma fasili ngia ina i e mai i e mauti noa o lai malama le mamalu le tunu. O any options like available e le to fixing le tato mo kesi. Malo, whawtai tā ua tele, e tele i o terminologies i a ma vaenga o le real estate, e mai se al whatau watu, ma le whatau mai, ma le vaenga o se whale mo le ainga. E mai se le mo kesi, i a whapena fo i le tupe tului, the principle of the mortgage and the interest rate. Tātala noa, e mele le mata upule le whapea o lo whale le iei, lo whale o le iei, o le lava o tau ave matongi le mo kesi, awa e manatu e te tau o le iei ni me whaale leia, pe whao popo i te tonu o le whale. Ia, pe to iei sisi potu whao popo, ia po o le whaia o se tek, ia mea uma whapena o le anu ilo mawa whau e manao e toi whao popo, pe whaale leia o le ale le ala o mea i le whaatino ina o le mea lea. Ia, whaatai sa vea mana i le sili o le vaitau le nei wate le lava le malu le atunu o lai mana na o e toi whaale lei o lato mota. E peila o le sili le na tātala noa le taimi o tō na i le pre-approval. O le tūlanga fo ila le tā ua i le whai le tātou pre-approval. Ia a mata i le tātou process le ia ave le tātou tālusanga i le bank. O le a se amount e mai le bank na ngā whatia e tātou ona tutongi e whaati noi lea tūlanga. Ia a maua mai lola le pre-approval lea. Ia o lole i le tūlanga lea ua mwhai anu walu atu pe susu atu se tangata ka muta. E whai se tala noanga ma le a inga po le a tonu le vai tupe, le vaenga se leni e mwhai anu whaati noi. Ia tūlanga o le leo o le e tausanga i le mamalo le tunu. E mana ia le sila po o ani mea lai mana o e whaale lei. O a fo ine mea a whapena i te iwa a mai le tau o le whaatino inga o mea malawa ia whaale lei wa whaisina mawalunga. What are some things you can do without? Ina ia wha la ititi mai lalo le tau o le tatou wha moi o le si fo i tūlanga e a fo i. E fautuina e fo ile malu le tunu matusala no isemi is be worth le renovation. Is it going to give you le tato se leni le e toi whaale le iai? Whether the house afape e worth le renovation, then that is an added value to the house when it's sold? O le saoleo? Yeah, whapenala le whaftai mo le whaopopo mai o le so tūlanga ia wa e mana o mia le bank le lato le value le tato whale. O le valuation la le amai le value a. O le ua include ia vaenga ia na au mai le kamuta o le a whaale leia. A au mai la le value le amai le value a. E sila ia le bank, is it worth or are we over capitalizing? O le no po le ale whaasa mo le mea le na. O la ua te le tato tupele alu. I le whaale leinga, a ele o increase ai le value le tato mota. So tūlanga la ia whaapea sometimes, o e mawhaiona fōfua, is it worth renovating? Or is it worth selling and buying a bigger home? Is this the area for the same amount of money le la whaale le iai? So tūlanga uma whaapea, especially ai, I le vaitau le nei o le maketi le ai whaisina lalo. So it's a good time to buy. So sometimes e mai le tato valuation e le o reflect mai ai. Pe le o
Ia, ele o atangia mai ele tātou se leni le e whaalele iai on ole the way the market is at the moment. So, o tūlanga ia whapea pare tāua tele le whai le pre-approval. Na mai ei leo le pole asase leni e whai mai le banka me o i le tātou limiti. I o nā luatu leo le kāmuta e whai sa tala noanga o na ilo aila ia po o le ale whaasolonga o lesi vaenga le la iai. Malo whaftai so o lesi whautuanga awa e au mai le value le tau atoa, le quote to so le quote lea. E tanga I fo I la I o le value is tūlanga fo le mo kesi po o iei se equity o iai I le mo kesi ma le tau o le mea lea. Mana hea tele le sili, tu sa o le tūlanga la le whai mātau e le whai le value o le tūlanga le. So o le tātou quote la le au mai le tātou kāmuta. O na avelo le mātou wanga I le value o. O le value o la o le he will do the valuation based on the quote le na avatu. A po a fo I mea la whaalele. O na au mai alo le e na ia le valuation I a mātou. Ia o na mātou te tilolo la ia o le mea la le sa ua I lava le make sure le lava le tātou equity o na le tūlanga ia le o ia isi na isi inga ele o te lele tātou equity. O na o mga whao ngā le tātou equity whai ei nisi wha moe moe. Whai ei loan o whala ve lave o leo ki o lea malu. O ia isi a tātou wha moe moe. Ia ai o mai lai le tūlanga lea. Ia ua ia isi na tātou wha taritari la I titi lava. O na lea I lalo le make ki se I tau mo whai hopefully will increase. Ia se I kau au mai ei se si tātou equity e whaalawa I le tūlanga lea. O le fasiri whaapopola. E mele, o ai lai ngā lue whaatasi ma le valua. E te lua ngā lue, pe e ngā lue mo le bank. Mahana ia le fasiri, o le valua must be independent. Okay. O le tūlanga lea e lai ona e le sali e ina le bank lo walu lava o ia so e mai lau valua. So e iai le, what we call it's a pool of valuers within e whaonga umalawa banks ma brokers. So o ila, we just put in the request. Ia na pie ngā aveale la vaenga lea ia any value ona e le mana o le bank ke o se mako friend le la. Na mato ave ia le information le. So o le value la so it must be it's independent. Ia lelei, e wā o le winga rā lau tala na whai atu e nei. Nei te uanga lua mo le whale tupe, ia na favoritism la ia lea I le whaala I titia o le value o le whale, po o le tau o le whale o lae, o se tau o lae tau whaatata mai I lona te le po lona la I titi fo. A whai fo o lo lunga ngā lua, ia e tā ua la le whaafonga mai le tuno, e tūto o tasi ia le value o la tau ia. It could either work, in both ways or leaning towards the side o le whaletupe. Ia, ai pule ana ia. Au te lofo o tangata nei, e le hale whaatutuanga o tau I tangata ia. O wafo o le awaenga le lai sene fo I lato. They have their own code of ethics. E te tau lama ona a pai dai lato. O le me fo I le ma, e le whatuina le mamalu le tunu a mailo valuation. Go through the valuation. Wal mela le whai mato. Wa e mai lato le, what they call is more sales of similar properties in the region, within a certain, o ila mato titilo iei, po le ale te leo le saiso le, o isi fale ese ia, po le ale te leo le land, po mela ia whai e what they call comparable sales. Le o mai e le lisi mai yo inala indicate mai e le alvaenga. Based on the makeki le saimile nei, o le ona o values, o ona o whale ia au mai tono le valuation atato, they are all similar. The similar land sizes, the same number of bedrooms in the area lea. I ona mai le o lato comparison lea e gauge mai ei, po le value le, o le tato whale le, o le ai. It's almost like a set precedence. Ele tilo iai whaatus tusai o le anmeo le atele ai kukusa le size tusa mea uma lava ma le square meters o le whanua ma le te leo o le whale. O le whasiri mulmuli lea ai tātou
le io oto i le sunga ia mea tulu atua. A fai, o le teimi le nei o iei le nau ta inga o oe ma lau ainga o le a whata watu ia le fale. O iei fo se anganga e ve whatau mai ia se fale. O nisi o me sili o na tā ue te tau o na mata i tū ia pe mafau iai a o le i whaia se whai unga. Mana ia te lele sili sa vea. O le tūlanga le a whape ua waufio lolo fo ina i le mamalu le tunu ua tū fasili mai. O le a ua a matau na mafau e whaatau watu lo lato whale la ia i le saiminei. Ai whaatau se si mauta o na ua matusua fo ta maiti ua tau na iaini o lato lava otu. Ia o fasili lava ia e ta ua tele po le ale lato, what's the plan? O le ale wha moe la iai o na a whaapea ngā whatia o isi fsile whai, is it a plan mo lato e whaatau se lato investment property? O le a fo ile time frame la iai, a whaapea ngā whatia i le taimile nei, o la iai le tato equity, o la iai le tato tupele maua po le tato income, plus potential rental income. A whaapea ngā whatia, and it is something o langa desire ai fo ile ainga. Ia mawhai na whaatala noa pe ngā whatia le tuupele mautala ia le taimine as an investment property. Ai whaatau se si whale fau o le mea tā ua lava. Ina ia mali lia lato, this is where they want to go. A whaapea lava whai atu e le ngā whatia. Ia pe ora tūlanga tā ua lava lea. Ona ia make sure it's something that's manageable. Mo I tātou waiei e saulama nei se tātou a little bit of reserve. Waiei lava mea tutupu, so ia awane I whaonga ina uma le tātou tupe maua po le tātou se leni I tūlanga whapea. There must be some reserve, so pe yo nei fasilingia. Wow, whia lolo nei ainga. They've always wanted to buy an investment property. Ia ai le I loa pe whapea whea ona whaatino lea tūlanga. O ila le vaitau lea e mawhaiena o fasilingia ai, is it something you want to consider? It's so for you lato malamalama po wani. What are the risks of having an investment property? What are the pluses and minuses? Ia fautuina fo ila a whapea o le wa finangalo e tuule le property le as an investment property. I always recommend to talk to an accountant. Make sure o le advice e anga tonu mo le wha moe ina ia make sure they make a decision. Struggle o le wha le tongi ino le mo kesi e lua I le teimi e tasi. Ia, ele ngata I le o ia ionisi o le whanau e ngā lulu e manono fwai mo tongi. Ia pa o le rent out fo I nisi ngata la tau te whatino ina le tongi pea o le mo kesi. Nai lo o le struggle lo ia ona whaingatala ia lea. Mo le anga I lumanai. E mele se I whailu I whalau telefoni whamole ina ia mawhai o na lawi lua pea. O le si taimi o le tātana noanga o le a whapipi I lau numera I lalo ane o lau suafa. Ia ma le ngaluenga o lo e whaatino. Ia o le mobile number pe awhia salano mai o le o lua fitu. Valu tolu fitu, valu fa, valu o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, malo whaftai whafonga le atunu, tusi fo le tātou numera le nā, o le whaletua ia e mele palamo, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, watu ia, nai se kone nei e wha tō wha mai fo ima wha amruia mai le tāpo inga le atunu, mai se nai ta mamtina mātutua o loo sila mai a o lai ia la tau tupe lai I tu stupe o loo mafau pea po le alme la fai ia I po se investment ia po le lafo I Samoa pe fa pele pea mo le retirement ia ai o loo mana o e fai se fale mo le whanau ma le whanau Ia, whaaftai tele lava savea mo le afiafi mo le polkalame ia le mamalu le tunu o whaafonga mai ai ai se fasili e fia malamalama ai more than happy e wala au mai le aisefsi le aison tali o le numera e mawaia o le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia o le naunaunga lava ina ia
Iai se malama atili o le mamalu le tunuu po se mea fia fesoasoani ai ia wala au mai ia manuia tele malolonga le fiafi te mamatina ma le mamalu le tunuu o whaafonga mai. Ia, malo, whaaftai, ia, whaasoifu ia, whaaftai ua whaai ufoi ia, mga ngaifo ia whaiva o le tina. Ia, e mele palamo e te moa le telefoni o lua fitu valu, tolu fitu valu, wha valu, o, e se le matango fie pia a ngai o tātou tangata e whao ngā, isi tama whanau nei ma whaletua o tausi ia whapea foi le malu o Samoa. O lo ngā lurue i ngā ruenga nei, e whaingofia i ona wha maal malama ma wha matala ia te oe i le tātou lava ngā ngana Samoa. Nei minute, ia, taliu mai tātou talanoa i le sunga ia Matt Luatua o se li i whauwhautua e winga i le whao ngā ina o le tūlanga tau tupe i mea lawa whape nei o le whātau ino se whale ia maisi fo i ngā ruenga maisi pisinisi o lo mafau whau le atunu o ia e atinai. Toi whatalo whatule i atou sa vea i a te oi le ngā ngaifo o whaiva o Samoa i le nei fo i a solulu ma lo le ngā lulu e ma lo le tau atai ma lo le ono sai ma le lava papale i li whaingo fi a ua tātou masani ai o tiute masani alanga e tua i tātou i ngā luenga e tausi e o tātou ai ngā le kālesia le nuu le tu malo ai a whala vela ve whai Samoa ma le monotanga o e pēr whai te matai a e hon Matalofa whawhenoi i le malo o le sunga ia Matt Luatua o le financial advisor ia po o se ali ina te whauwhautua ia te o i le whaongai ina o tupe ia pe talawhea ngai le meo e mana o e whai ia ai whauwhautua pia lava ina ia saunga le mū le whaongai ina o tupe e le arua e ngau e bankrupt i lea taimi Patalo fatu Matt Luatua, malo le soifo maria, malo fo i lava papale i ngā ruenga mau whaiva alo whilima le nei aso. Alo lava soifo maua ma langi mamalo a fionga sa vea. Ia, moli le i inga ma le
whawhakai ka mao le langi ma Yesu ke riso. O mai lea lofa ma leanga le lei ko le oli ma pene ai le nei tūla he tau tala i le nei tala noa me tā ua le o le insurance ia whawhatai lava noa sa mea. Lo whawhatai, welcome to our program Malu I Whale. Tā ua tele nei vaenga mo le whawhonga mai le atunu. Ai se ae tā ua ai le whai o le mea le ta o le puipuinga o autupe maua. An income protection policy. Pea whai fo ila e te tawana iai se ACC cover. Ia, sao. Mangai fasili sa vea. Ia ole se senga o le income protection ma le ACC. Ma kauria fo i le income o le kokongi. Winga le mena o le lo kokongi o pay. O le protection o le pui lo kokongi. So o le insurance name is the income protection. Makauria fo i le ACC ka ko kangaka New Zealand resident siksengi, we have ACC automatic fa se fale kongu lo kokongi la vea oe, then ACC will cover valusul pesenge lo kokongi pe la vea. Income o le ale, you know, what's the reason for income protection if ACC's there? E ka ua because income protection e cover oe pe la vea ai mai se fo i pe ngase pe kupu se mai ki ngā inga, po se cancer, po se stroke, po se mai faku, po se heart attack, le mawhainga e whangaruenga le skuriku la le vai aso. And you're off work for more than 4 weeks. Ia, ki ngā inga oe kongi pili, me ia mo guest rent, me ai, me whapenga. Ia, so income insurance pays out e almost 42% lo income. Every month. Kusa pe ala vea pe mai. So that's why it's probably more beneficial than ACC because ACC nga ola vea. Where income protection covers both. And mokwa ka ua because your income ka kokokongi is probably our most important financial asset. Ale mawhainga whangaruenga ia whemesu e se e lengi to help out. And that's why it's very important to have income protection to protect your kokongi every month if you're off work. So amanga mia e kavalo income for 1 year o 2 kausanga, 5 kausanga e purea oe e fukua lo affordability le kokongi. And so some people amanga e protect their income all the way to retirement, age 65. And so if vanganga le budget. So my job as an insurance broker, I help our people make sure I tailor it to fit their budget for the income protection. So it's very similar to ACC. Ulo lava la uleo whakauwa ai whai amasui sa vea. Wa oma masangi ma losi le aiki wi frute le lava kalo. Hello, whaftai. O whea la o lo yelo ofisa ia po se company fo o lo tau o lo enga lue ai ia ma se telefoni o langa e tā ua tele isi fisili ala no tule. Saulele. O au e konkalaki contracted to the company le la o whakawhaka. Can you see Advice for Life? Advice for Life, Advice for Life is the company based in Hamilton and Auckland and North Shore and Albany. And so I'm contracted to them, but I'm self-employed. I work 2 days from the office and 3 days from home in my house in West Auckland. No ngumela o lua fiku, valu koruiva, kasi fiku, kasi wha 027-839-1714. And I travel all over Okilangi, even down the line to help our people. So yeah, that's the SSNga between income protection and ACC. Ia. Malo whaftai Matt Watua. Tata le noa la, o le ale tā ua o le iei o se mortgage repayment insurance. A wā le lala e mai nei, o le e wha tau mai I le mō kesi. O le ala le tā ua o le whai o se insurance whapea. Mona mō kesi. So mortgage protection insurance a whaile so mō kesi. E leilo life insurance. You don't have mortgage protection, but one merely life insurance. E tā ua for the life insurance. Ai maliu oe, din the life insurance ko kongi lo partner. But le maliu, ai ke leo ngase mai ki ngā inga.
Ia the life insurance ele au ngā ele ko kongi se longa e maliu ka ngaka. So le me tā ua leo ka upu leo le mortgage repayment insurance. Ele mortgage then very similar to the income protection. Ala vea mau se mai ele mawhainga I whangaruenga. E kangole mortgage insurance protection pay out every month. For ingale, let's say for example, o loko kongi o le selau afe a. Yeah. And then every month we will pay selau 15% of your kokongi, of your mokesi. So if your mokesi's 5,000 per month, we will pay a little bit more every month because makaulia fo'i ule mawhaingai whangaruenga. You're off work, you have a cancer, you have a sickness, COVID. So se mea, let's say you're off work for 6 months. The worst thing, you don't want the bank to come and file the fale. Yes, because ule mawhainga kongi le mokesi. So mortgage repayment insurance, it won't pay your income protection, but it only pays focus on your mokesi. Yeah. Me ka uanga o mokesi. If I singa kongu fiele mortgage protection ile income protection. Well, e ngai e kawalea pe aisi mokesi because at least your mortgage is covered every month. Ile se me popole ai pe ai ke mai off work. And same thing, if if you want to cover for 1 year, 2 years, 5 years, or age 65, for low budget. Ka ua le mortgage protection, especially if we have a mokesi, kele ka kou Samoa le sili feel, me le mortgage protection, le life insurance Yeah. But the mortgage protection, you want to protect the paimengis. Yeah. Ke ukupu se fale kongu lo kongi, because of a mai. Malo whaftai tāua le iai o le mortgage repayment insurance ia mai ia leo whaamamlama mai e mea lua tua whai o so ni atu ina ia whaamama avenga awa le mai ke ki ngai ai mkua e le ropo le ale mea whai e akiri ilo mai pēr le mwhainga kongi le mo kesi o mai lo tangata foreclosure i o le ia lo whale i o le leo ngā atole o le tasi nimta upu mea te ili tata i ai ia so ulangona leanga o le tōtelo tātou Samoa e le fia whai lea mea o le insurance toi whai ma le mea o le māwaenga insurance and will why is it so important to us? O la le facility, sorry? Ia fo le o tātou e le fia whai le mea o le insurance e o tātou life insurance awa ele o le halal tāu o le tāu na whai se insure whai malau māwaenga. Why is it important to have a life insurance and a will at the same time? So, thank you. Life insurance, obviously, it's our because, is 100% we're going to pass away. And so it's very, very important. It pays out a lump sum if you pass away so that you can kokongi your billies, the funeral, your mokesi, have enough money for yourself. So life insurance, very important. Having a will, now, it depends. Yeah. If you have life insurance, ele joint policy malokonua, and so you both have the life insurance joint ownership. Yeah. And then ele will, you don't need, you can have one, but you don't need it. So if one passes away, if one passes away, the money goes straight to the other person because of the joint ownership. But whai lese joint ownership, and you only have life insurance and then you pass away, and you really melo ainga ya o Matt, o maliula o brother Leila, you did his life insurance last month. Oh, he's passed away. Can we have the money? It's not that easy because we are on the policy. Yeah, there was no. There's no other person joint ownership. Yeah. Then what happens is it goes through the mele. It's called the probate. Yeah. It goes through the courts, and then they will decide who are the people they survived that his mom, the next of kin or somebody. And then they pull it out who they pay it out to. So that can be dangerous. They can pay it out to people that your family doesn't like. So and then lesimea, it takes a long time. It doesn't pay out straight away. So mangkua for you've just done the funeral, you spent the funeral,
and you still got the mortgage in it to pay, it can take up to lua kausanga. Ai kongi le life insurance because it is a will. There's a recipient for you. So a will is very ta'ua, very important. Now, let's say another scenario, Savia, the two people, life insurance, husband and wife, but they drive the car and both of them pass away in the car. Same thing, you need a will. Because your poor children, because both of you are passed away now, but you didn't have a will, it goes through probate. And again, unfortunately, your family will sadly have to wait for a very long time before the money's paid out. So, ai tupu foi mapisa. Se mavaenga e whaia. A le tatia le tupe lea. E fi nau ta maiti matangata. Ma tupu ai le pisa ma le mawai i le whalfani. Ta se e mai tonu o le si o manga o ngā ruenga. Within the vicinity of working, the employment area. Now, why is it important? Le mea le na tāua le whai o sau employee benefit insurance. Tāua, mā ngai sili whaftai. Tāua because e mai si aka kou e kungu Samoa, mai si e kungu Pacifica. It's very hard to get life insurance and income protection and trauma. Or one thing, o le kau ka. It's my job to make it affordable, but when they want the cover, when I put the application through to the insurance company, a lot of times if you may let kali the insurance company, oh sorry Matt, will kau lia lo client because uma mafa ke lo client, o ke leanga ngasi lo client, you know, there's too many health issues, and then the insurance company says we're going to defer for kasi kausanga or lu kausanga, and then your client makes sure they lose weight or and they become healthier and or they're healthier, and then we'll look at it. But oka e lu kausanga mo kwa leva ke o puse fale kongu client, they can't wait for that long. So another way is having an employee benefits group scheme with te ngaluenga. So one of my clients rang me and I had an appointment with her boss to do a presentation on employee group scheme or the wingal melia. If I do the life insurance and the medical insurance, or let's say income protection, with the employer, with the company, and as long as the boss says, yeah, Matt, Seki, I'm happy with that price. I want to look after my staff. I'm going to pay for all the staff. Life insurance, 20,000, pay out for the miliu. Medical insurance, so they don't have to wait in the Middlemore or Auckland Hospital for 2 years. We get them straight in a private hospital, fix them up, get them back to work. You know, if and So income protection. So if the boss agrees to kokongi for it, then the good thing about it, Savia, it's for free. It's fully subsidized by the company, and the people don't have to worry about payments. Whether oh yes, that's one. They don't have to pay anything. But the second one, they don't have to if it's kaulia or not because of their health. It's automatic. There's no medical underwriting criteria. Oh, Matt. I like you, very brother. Good one, this one. I really, really like you and the kind of work because it's important. Mō tātou tangata. Mai ele mawhaia ona tuua le mata upul nei tate talandoa I pea I le angai I le lumanai. E tāua. Awa le lawa e whamatala mai, Matt. This kind of employee benefits group scheme shows that these bosses and these managers and directors and owners of companies really value our people to become useful assets. Yes. A seta tā ua le nei mana o mia. I lo foi I le vale leina lona winga. E whai tete foi ia tangata o na ia ngā ruenga. Ina ia malolosi malolosi. Ia malolosi wa o tangata whaalango ia company. Ia lelei ono o le tātaimi. O a whea te tawai o nā whaatino loa se insurance. Ma sei nia se whea ngainga whaapea pui ai lo suifua ma lo saunga le mo. Ia, mā ngai fasili sa whea. Ia, o le mea ka ua le life insurance e ka kaunga apply for the life insurance I mawangi mai ki ngā inga before you get all those critical illnesses like your cancers.
your strokes, your heart disease, that's the best time to take out life insurance. So we go lia le company because I'm a kuakele. Then it's because you have all these ngases, all these health issues. So better to take it out while you're younger. But hey, for me, I've seen clients, Samoan clients that are in their 40s, 50s, 60 and go lia. So, praise the Lord. It all depends on the individual. But it's best to take it out when you're young. And just want to mention for you, o colleague o kama Samoa for even ma whangaruenga whakasi lo company. E mga o mia e share cool the story o kama lea without saying his name, but whailanga maliu last week with his uncle. And then they had have the mafkanga, the meeting, do with the kupe and all that, and he put the funeral cover in place for his uncle, but the funeral cover ngale di maafeka la, but at least it was something. Yes. And then the kids of the uncle, the children said, hey, from Mole Lover, we want to, see if all the aingas can, all the aingas can contribute, $2,000 each. There was like about 5 families, so and so, Samoan, he's a real good fellow, the plastic Samoan, Samoa. So he got a bit ika in the meeting and he said, hey, I really did funeral insurance for your dad 5 years ago, and now you're asking for $2,000 from every family. You should have done the life insurance for your dad so that all this stuff will be covered. Anyway, I don't know how the family, because he family because he doesn't understand Samoa. But his point is life insurance is taua. And if you had life insurance, all these expenses would have been taken care of. And so that's the moral of the story now, or the situation is get it when you're younger, and obviously before something happens, that's obviously most important. Because it's 100% on this earth, we're going to pass away one day, whether we'll fit malosi, it doesn't matter. Death will take us one day, so it's good to be prepared, good to be organized. And my job is to make sure I can make it fit your budget and fit your lifestyle. Matt, I will have you as a permanent a guest, every week, because it's our tonu mai oi nei e vala au mai ia le to tele o le atunu ai o le numero le mo ai Matt o lo fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa to fa fonga o lo fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. It was great having you on our program, and I look forward to another time that we could spend and answer some questions from our audience and from our people, near and afar. Yeah. Yes. La fotu le teimi Matt fa ma vai fo ile tunu ma tuli mata isi teimi tate toitala no ai. Aftai lava savea. Aftai. Ia fa swift ia. Ia le nasa bo to fa fonga mai ta ulunga twelta no nga bale nei fo ia lo le tunu ta ua tele lana nga ruenga. O le fua mamau, le insurance, o le olu fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Tātou o le malolonga fo I mai, so o ma tātou tala, a whai e maua se awa noa, o le a tātou tala noa, I le fionga ngalumalimana, Rudolph Moores. Ioe, na wha amuta wha fo sei e le lakapi sa moa, ma lana pūlenga, lana kon kalate, o le whai a onga, o le manu sa moa, under 20. Ia, sei a mai le tō whā a le fionga e ngalumalimana. Ia, a whai wa maua lau avanoa, a watu, se me tā ule na. In this update, today's highly anticipated face-to-face presidential debate between Kamala Harris and Donald Trump included a heated back and forth over inciting political violence. Standout moments included Trump repeating his running mate's baseless claim immigrants were eating people's pets. He took a position distancing himself from the Capitol riots in 2021, repeating the falsehood he won the election, then returned again to immigration.
Our elections are bad. And a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. Harris says during the riot she was at the Capitol where 140 officers were injured and others killed. The former president has been indicted and impeached for exactly that reason. But this is not an isolated situation. ACT leader David Seymour's fired back at Labor under a barrage of attacks in the House on his Treaty Principles Bill. It's been revealed the Ministry of Justice warned the proposal could damage Māori-Crown relations and limit the rights of iwi and hapu. Labor's Willie Jackson says it's clear Māori opposed the move and presented the criticism to Seymour in the House. Seymour had a quick response. Since when did Willie Jackson get to say what every single Māori person thinks? In fact, usually when you stereotype a group of people by race and say they all think the same, that's actually racism. The Health Minister says he's not concerned about further spread of Mpox linked to Queenstown's Winter Pride Festival. The second case of the virus has been confirmed and also understood to be connected with the event. But Shane Reti thinks more cases are unlikely. The incubation period can be up to a couple of weeks, so we're getting to the end of that from when the Pride Festival was. So I think, all being well, we're to the tail, unless there's some pockets we're not aware of. MedSafe has granted provisional approval for the Jynneos jab for Mpox. It's been used in New Zealand since last year, but the approval means it can now be promoted and discussed. And that's news. To sport, and All Whites coach Darren Baisley is proud of his team's fight in the 1-1 draw with the United States in Cincinnati. After being rocked by a 69th minute goal by superstar Christian Pulisic, New Zealand equalised with 1 minute of regulation time remaining when an American clearing goal hit Ben Waine and rebounded into the US goal. Baisley says it was a case of the All Whites making their own luck. We're constantly talking around getting the ball into dangerous areas, and tonight it's a long ball, but we showed a bit of fight, regained that, and then we get a little bit of luck, but it comes from being positive with the ball and positive forward runs. Basketball fans can now see the Breakers on free-to-air television, with the Australian NBL broadcasting all regular season matches on TVNZ Plus this season. And heavy rain has caused the abandonment of Day 3 and the one-off New Zealand-Afghanistan test in Greater Noida. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E whatalo whātua le tala le neo le tau mule so male aso atai au. Wingo le tau mule so e maatele ina aua oa le aso e iai teime to ulwa vasolo aina i timu le afiafi mai angi malie mai savili mai le tu sifo. E ngoto ifo le la i le iwa minute te ai le tu lai ono le afiafi ana nei. Mo le aso atai au e iai teimi e aua oa ai mai to ulwa vasolo aina i timu e langi le lei mai le tai au. E angi malia mai savili mai le tu sau te sisifo le atu nuu ngā i malia atu i le awa uli. E osoa e le la i le toe tosu wha minute le tu lai fitu le tai au a tai au, mai ngoto ifo i le iwa minute e te ai le tu lai ono i le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so mo le aso a tai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lemenawe. Ai mwisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia ngā wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Talo va Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Ia e moni e vevela la tolo le mu mai la malulu la fiafi la 1 minuti pe tele le tula lima faftai tu le to fine ya Aisha wa fu tatu reporti ya tala tau le ngan tele na fa fon fu mal tatu atu tala vai fanua ya matala talonga ile ngana peritani house vangenis reporti
ia o ala tele lo ala leo radio Samoa se fululima iwa tolu a mo. E peo na masani ai tātou amata i le State Highway 1 no malanga mai nei saute se o antule tu i mātu i North Shore ia whamedi reporti o le mato i pisi lava o lea e 5 minute le umia lo whinga malanga ia mai nei i saute se o antule tu i mātu 5 maratasi lo to e fo i mai mātu i nei i saute le State Highway 20 po le luas fulu no malanga mai na i sifo i nei i saute e dolus fulu ma 5 minute le umia lo whinga malanga fast fulu Maleono minute o lo malanga mai nei i saute se o tele tu sifo ala le State Highway 20 po le lua se fulu ma nei clear mai le 16 lo malanga mai nei sifo se o tele tu i Nile City State Highway 16 tolus fum leva minute le umi lo finga malanga i le pisi tele ama tua i te le lava la poloka ia o lo malanga mai Nile City se o tele tu sifo i Helensville i le State Highway 16 limas fum mal minute le umi lo finga malanga tu titi lava antole tu la fai le mulo sa Samuel tinu pele malo lava lo sai malo fo il tawa ta ile nei fo iaso is venga na se reporti ia o ala tele lo ala radio sa mo fulima i tolu amo ma futs mai pelo ala leo ia malo por klamle nei ole nganga ifo o faiva ua na o le radio Samoa se fulima i tolu amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whana witi o tuipui le COVID sfuluiva mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu ala au telefoni 255 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald a manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics Afia maua sosa Omega Ka Dia maloi moa Omega Ka Sabale tau mofie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars Lua selau Diabetes Drive i Manukau po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega Ka Malole keisile Omega Ka O fianga o ta'longa whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le ai se tongi mai le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga i a fianga o ta'longa whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le 5. Te whatalo whai a te oe, ia malau mai moanga, ia me se fōi loa si mai lungo le tātou upenga te whailangi. Whatalo whai a te utou i lungo le tātou Facebook page. Ia whapea fōi ma le tātou YouTube channel. Tango share le tato proclame, press the like button, or even subscribe to it. Misi a te oe a lai mawhai o le eiloa, wa uma no momoli atu i le tato follow po le tato platform lea. E te toi whai tau ai, ma mata matai, ma e aka ma e kiuri su. O le vai aso na sei vai atu nei. Ia, le fo ina mai ai le sailingo stato, tau sala ma se la le leo Samoa. Il Miss Te Wila, Miss Samoa Te Wila Festival. Ia le kele fo i o tangata a le whaitio i le Onomea Productions, ia whaitio i le Pulenga, ia whaifusu anga istanga te whafo, ia o ofu, o la ei, o pese, o ta lenia ta maitai. Ia whapela i eise me emisi. So se mea lava e whaia le atunu, i le mawhai ana le iai fo se me e te tāua o na iei se me mangu ai tangata. O le natura le nāu mea. We are never satisfied with anything. Tātou te mana na o manaunau uma ina ia se laupasene. Ala se laupasene le nā ia te oe. O le lua se laupasene le nā I maufofongo o nisi tangata.
your 50% will never match the 50% of the other, or your 100% is not the expectation of the other. So please, rest assured, o oe lava ia o le pule o lau whai unga. Ma lau whamsinonga. Awa ua masani lava tātou i o tātou langona. Au tele whātua le leipeleanga. A o le mele nā, o le whaita lia lava ia le tangata. Ai a whai o iai ni tū la whono mani te iala e te tau na bunbun ta iai. Ina ia tau nuu i se tau nuunga le lei, ma le ami o tonu, ma le ami o sao. E le eini mea whaalatua. Ia ole tūlanga mana o mia le nā. Overall, I said, it is a fair game ma ia tarusia ia ngā ipe duma. Ia le tau mawhainga ale Samoa Tourism Authority o lātou pulenga. Wale veo te tala noa tūlanga iei fo isi mea iei vevesi ma iei tua. E iei i lātou, e iei a lātou pese, ma lātou musika, na whaonga ina, ai le I loa e te ngata, the original composers of these music that were used on the night. Ioi, wa o mea o nei e te tau o na tanga ia I lātou, the organizing committee, the sponsors, the ministry itself, because of the Samoa Tourism Authority. It's the backbone of the tourism industry and of our economy. Ioi, o le poutu le nā o le tamau ainga o le tātou o tunu. O le whaalalata, ma whaatosina mai o le tele o tangata, tā whawhao ma mai moa ma asi si atu I Samoa, a wafu I tele la tūtupe. E whaalu. O rana winga. Peo nau tō whaafonga mai le matalanuanga ma le fionga I le le pule, o le ofisa sili le nā, o le tātou valele. Le tātou valele o le Samoa Airways. O se mea le lei tele, le amata mea o tangata lau tele o Samoa. Whātū la I Samoa. I ona tūlanga maupu e loto tu tele ma le loto tu toa e whai le atina. Ioi, le ala ua amata mea atu wai ia le whono whautua maisi. O mai I le tātou vai tele le whono whautua whai mai. Mai I tū mālo e lima sifuru ma le tasi pe no whaata oto ia I tū mālo. O le tātou o tunu pele I Samoa. Whai mai ni o tō sui. E o mai tātou te nuti mea whaatasi a wai eilo na so tanga o le to tele tātou te ngā luem pulpul lima whaatasi o le whaingo fia fo le nā. Ioe, o na tā lai ma watu le sā vali I lou lava I tū mālo. Po whea le whono au ki lani e te iei, po le whono a Wellington, po le whono a Kala Estete, po le whono fo I a outou, o loo iai I nai Napier, Hastings, Tauranga. A whai, e whai e a fo I ma le whono o la tau ia, ma whiritanganga e I lātou na malanga mai Samoa e ngā lulu e whaavai teimi whai le nā e o le tala le nā le fionga le e le ali I pule ana whemai o se mea le lei tele I le whaalongolongo mai o lo iai I a Samoa o lo o manatu I se investment whaapea a wala e peo no whatu e le tua e le malo le tātou valele e run lava e le komiti whaafoe awa ole nā au whainga pe fia se lau wafe, pe fia se lau Samoa la tau te pulu lima I le pule. Tātou te le whai mea tu la whai. E le su e tātou le wale le e watu e fōa I le malo le hai. Tātou te whasosori I le malo whatu langa le lei o se pisi nisi I lalo tu la whono o le civil aviation. I le pulenga, whai le komiti whafoe. Ioe. Ona whaasolo mai leo vaenga I lalo e pei lava o le whaatulanga ina o company valele a Samoa, New Zealand, Australia, Mawhiti. Ma maisia tunu o lalulangi, whai le lei o na tūlanga, appointments of those, the operation, the accountants, oka se toa tele. E oi avalele, toa tele tātou avalele, tama matene, o le ua o sa ili ngā ruenga I atunu I whafu. Ona o lea, ona na o le tolu o tātou valele Twin Otters. And the limitation of the airspace that they travel.
between Apia and Malta, Whangarei, and also Tafuna and Manua. No to vaile limitation in our online. Yeah, I taua tele. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Wa lua sifuma fitu tangata wa uwha mao popoina o lātou swafa. Ia wha pena foi mao lātou a whesota inga. I se teimi e talo. A lātou telefo o tangata nei. O tangata mai Australia, ma Amerika. La loi kalai estete. Ia wha pena foi I Wellington. Be part of it. This is the campaign to help our own people. O nā ala ia lea. Ta whewhe le teimi e tātou te tutu mai e. Tātou te le toi e whewa I fo I ni vālele a Fiji ma ni vālele a New Zealand ma Australia. Pe tasi pe lua tātou vae schedule lava malanga ana I Australia, New Zealand. Australia, New Zealand, Hawaii. Pe a mata le tuli au le vale, Australia ma New Zealand. Se ia o I se teimi tātou te malolosi ai. Lua I le tolu po le whani valele ta whewhe tātou te pule I le tau o tātou pasese. A whamai ale board of directors. Ae, le loe le kolu se lau. Kolu se lau le alu, kolu se lau le sau. Ia tātou te le vale le whapa ua whapena, ia tātou pasese, a whapea. E awhi lima se lau le return na nga I Samoa, I le New Zealand. Ia e whapa ua tātou, I le awhi lua se lau. Tolu se lau tā la e awho e tau ngofi ai. Nai langona mo onga na o se miti, e whata oto, ma fofola I luma mea. Ina ia mawhai o na anga I eila ngona ma manatu o tangata. E eia tātou loia, e eia tātou suatusi. E tō tele tangata o le a fia. I le whaata mo e ina o se pisi nisi vaalele. Tu sa hape tasi le vaalele tātou te amatai. Na whaafonga fo la le saunoanga a whawo o whatu tielu le pōna pō. Tātou te whaia ina lava. Ma tātou ngau a ato lava, I le tasi o le valele. Mai te tau foi, o na tātou whaapa anga pea, ma isi fua valele, ma isi atu no, ina ia whaatu mawina ai, ia le tauvanga, the competition, that will drive the fares as low as affordable, and it's healthy and beneficial to the people. It's for the people, done by the people, because we are the people. We are the people, for the people, by the people. Whai tanga tala ka kungufungufu la ma. Masususu lima kua ala whawhenga whai. Pere kau, sususu lo tami ya mga Scania. So pass esse ia le nga e tele la mera na tutupu le mesa mo le te wila festival le na tene ale me malie fo yo le fo na tupu I fiti ina yaso ia na tupu I nei fiti e feo lolo atu la le mera na tupu I Samoa le tato Mr. Willa ele mera na tupu I le Miss Universe a fiti e umo na fae ia le fo I le pale o le tamaitai o Menshika o le manu maloa ia I le na o le po lua so ai o le fast food valu I tula ai toi fa o le pale ai ave I le si tamaitai e swafa yana din ion luas fu fato sango Menshika le na malo le po o le taubanga. Ai fast food valu I tula e mawai ai. Ai toi se I mai I le pale. Wha pale ai I le tamaitai o Nadine. Tolu se fulu tausanga le matua. E nofo I Sydney, Australia. Ai ua whailo na toa lua.
Vai lai, kau kere una vale peo mera ka alo mai ia fiki a kako. 30 years old and already married to a businessman. Ai wha makala mai fōni kaka o McIntyre. A sole o mkua iula. E fitu wha masino sa iei le po. E whae manu malo ai ia e fo ia Manshika. Ai malesi wha masino wha lilo. A secret a secret one. One of those people, a judge. O tangata whai pisinisi le nā mai Sydney, Australia. Ala matu o le tangata e nofo le teine. Le teine le na tau wā o Nadine. E told, vai. So how can we scrutinize the status of these girls? O te lofo I pewa, la fo I whai fo I tātou iai. La fo I whai e kākou iai. Al komiki whaafoia ale oi foi le mana mea po le foi la tau le na whenei ono mea productions Samoa Tourism Authority also board of directors a FIA mai la tau sponsors le Digicel ma le Vodafone o atu la fono o lima te i na airi, leanga waa o ta mai ta I e fia tau vai le tau vangale sa ili eise. Ko wawa aile le ulo kiri. Tolus full tau sanga. Wa lewa na whai puipu. Lai whai tolua, lai sao whai mai Oscari al kolua. Ai kuri melon kolua e sau kau vai le mea. Luas full fast food barui tūra, that's 2 days. Talo na umana wha pale. Ai toi sei mai le pale. Fa pale ai la le fafinga lea o koru se furu o kausanga. O ma failong koru. Ia ai fa o faisanga fa ngau le ilo aku e. E ngai keng e ki mo ngai komiki fa fo e ia le vai le vai ngele me. Tau na faisa kau vanga o kou ia fai fa ngau tu lo fa fonga boia le tu. Fai foi sisi komiki fa bia kafe fi pe ana fa pe e a ese to fa I sisi foi komiti fa foi la tu te faia se tauwanga fa pe sa ili ai la la le leo le tunu o le va le todos full tau sanga ma le todos full ma lima o fai o la tu te to lua ma fa nau Fatu ai foi, a fatu pu manatu ai foi o fio mai la ko kau va ai bo musu va pelango foi la kai ko lua ma foi ma fai la ko fanga se nalo u ata e lo o mata tu nei ma foi tau ile la tau Freedom Press na no mai ina na la ia todo o le to ai ma le file mu o tatou sa mo le me tau pu I vai nga umo le lang ave se to mafu ai mafu mai me vale a fiki le nga ngi ma la ko vanga o le Miss Universe Fiji o le to lua la le tabrita le ona tin le totsu to sanga le nalu le tau vanga le o le Fiji Miss Universe o le mtolu, o le pule sili le na, o le company le ta o le Lux Project. Al kodu, o ia foi, o le sponsor le mea. Ua vai ia, o me fai mai tupe. O felon kodu, ia. Le fatu, so e mulmuli fu nei, ele ABC, ma le BBC, British Broadcasting Corporation, wa langa mai nei le media ma tilo iai ile mea e mata o tia sole ia le kols fula leo fali kolua e maka pepe si mea ai ore venga nga kuri me ron kolua e jone mi alu ke malo o le sponsoring al company ia la company le sponsoring ile le ka wanga nga Miss Universe Fiji e ke malo mai nga pole a lava
sa po foi lo ko lu ke malo lo ko lu are pure ile compagnie le major sponsor ile tau vanga le na afich kalo fai esa le fe mai longa fe mai e vesi sa mo le tale ni ali taramba ma le te wila sa mo ma le mis te wila sa mo ya e vesi fito ya fiti ile tene e fai lona to lua ya kala mali e fu ka ku kali o mana tua i nei le toi ina i ngoi a Cornelio i le mato nu ia pia e vai ngoi a Scon Scon la ilo na tali i ngoi a Ulrika Ulrika vol na i o le tamaula le na ona ia uo nei na o fo i lava le manu sa mo te le rupene i sa mo i le whamna tuina le se lautau sanga o le laka pia pia ia a whapena fo i ma toso le lato fautasi i le ngātai whale ia ma whapa ia le nāti na elelei. Watu le wha malo e tamalo sina ia whapea foi le fui whale o Salavalasi o lua matua ia whapea foi le whale tolu o ma le vaina lepa alo sina malo na mali o toa. Ia ma le mamalu ia to tu sa mau ese le taua. Io e le whapea tātou te nofo ma ola i todo le taulanga. Ai e no nofo malea o oina, ma mala malama i tū maanga, ia ma whaatino fo i atina. Ioi, ele ngata le kalesia, ma na i ata ele mata atu, i le tau wha ia mano, vai na lepa, le pelestene, le fionga ia fpulea, i koki, a vei, ia mautau malava. I le mata ngofia, le sauninga, sa whaia i le malu le whakasa. Ia ma tamo mo oi fo i mai maupe ana ta iai ina se i asi tu fo ia e whapena fo i le whamna tuina o le se lautau sanga o le lakapi i tutonu o le mātou nu ui vai ala ia vai atu le tāpo inga ia e masa i le mātou nu fo i be mō ta ioi au ape o nu ua nei i le whale vai maunga vai atu le fio i lau fionga le matua to whai ono whapea fo i ia ila ua tama asi ma le patu ia whapea fo i le talenga ia tamapua manong ia manu ia ma le nofo i tu a inga ia fuata ai ale tapo inga a Texas tapo inga watasi fo le na au ai alu tau sanga o au nei e lua mali e te le mata ia vai tau ia e me se fo pea matou ta alo o le au a Texas mai i Mangyang, ia male au whangali. E alu le ta milusanga, e te ia whafua se iwa se i mai e Mangyang i le tarita i se au ele i mawhau wina o le amalo. Mai atu le whafunga mai a tanga masartanga, ia whapea fo i salatia mo laulua moa na whangatau. Ia mamalu le uso le i maano le mali atoa. Ia malena fo i tu vai o fuata. E se le mali. Ia o volai a whangali. E alua ke ia whavo se i mai e waia malanga vaenga. I el karika ia marisi po skopa. Ia usi wa taimi. E se i mai kia tā mai a pia. Ia a le mali le na vai tau se lautau sanga will never come this way again for all of us that are alive in this time and moment. Ele soifuanga tātou te le toi papa i sisi se lautau sanga o lumanai. A o le tāua, o le whamana tuina, and celebrating what we have and the kind of legacy that we will leave behind for the next generation in terms of sports, especially rugby. Ia, vai lai, nā uto yo ofo i male tātou nu uia pia. Lea uto yo e whai ia le meo le waa. Toso le tātou waa i ngātai. E le fau i tō pulanga le whāle tolu, ma le vaina lepa, ma le fui whale o Salavalasi.
Yo. Ele fou. Ia le mele o le mele alo va. Le kiona sina le nasa ye foi na litorina foi na mai foi alo na e foi malesi va. Yo. Ya, na. E fai foi le fai foi male va ala tato no i vaiala. Ia wa umatua ile mta upule na mali e o le tau vanga le a tau sala i fiti. E tanga tai le vala au mai whaamulu mo le vatu le telefoni le usole ya Matt lua tua leo lo ngalue nei i le company insure. O le all wa fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Waila le ta ua le tele o le mele. O le ta ua o le mele. O le ufa fongatang i o le tatu utunu. E ta ua tele le iai o le insurance. Insurance o le fale, pe amu. Insurance e pui pui ai i a lau income, lau tu pe maua, pe a e mai. O le insurance repayments e tongi ele mo kesi. Pe a fai ua e ngase pe te manu a foi. O le insurance e pui pui ai lo suifua. A le whana vela, le insurance leo le life insurance. O le mea ili tata i ili atunu. Ai maise ai sa mom tangata atu motu o le Pasifika. They believe with this kind of thinking, e faile insurance, e musu e faile insurance. Ai sea, leanga whato a tala e ista ngata i e whiola pe a e oki. Pe a e ti i o oti. E ke whiewa ai au kupe. Ka ingo. What a selfish way to, because you don't want, you want to live and die after you use, your insurance when it is matured. Kua musu ari. Ele fatu tuina. E ke mo ingi aku oe ai solo le finga ma le sifika ma lo ma afila insurance. Le po ile la ponga akawa mau I la insurance. Ja, musu val finga la ku I insurance la kamale I va mo ingi aku fo inga ia. Ai alu le fa li mala kuma le solo wan kongi le va cruise wo le fiku aso ke va I lungo le sami ke le la ngonga le alu le va le la ke le skima po le cruise wo le na la na uti atai awa. When we talk about this issue, and especially when it comes to insurance and life insurance, people, o te ngata, e matua le te li tonu nei mea le insurance, o le ola whapea, alo e ise tupe, alo whanganga, e whanganga, monis te ngata, beneficiaries, recipients. It's a funny topic, but I tell you, it is very, very important. E tāua tele le whaia le insurance. Tāua tele le whaia le insurance. Ire na, o le numerala na o le uso ya Matt lua tua, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. Fa balu lua tu sa mo, wale moa start of sota inga, mala umalo fa alolongi le fiafine nei, o le fionga, yangal mo le mana Rudolph Moores. Na fa te ama fa fo se na fa mai alo ia forme ele se lu por na le alo ia fa fo se o ki fa fo se le o ki fa fo se I mai kon o le kapisa mo ofia ia e umai ia
ma la yo le makangaruenga ai ole vaenga lo la to va ia de ta longa sili ona manu mapele I loto Samoa le rugby is very dear into the hearts of Samoa, and people are very passionate about their team, the Manu Samoa. Ale mela le sa I nei le fionga ngal mana Rudolph Moores. Sa ve o ia ma tai po le faia o nga ulu fo I le tatou Manu Samoa under 20. O o le sapalai ai ia tamata aloanga I lunga e fili I le tatou au tele le Manu Samoa le sfurulima. A lela o whaamuta whaafua sei mai ele sunga ia le sunga ia whale o mawaenga Vincent Fipulai whaatasi ai male sunga ia se manu Douglas Nauchang se manu Douglas Nauchang o le pulisili le na o le vaenga le vaia le pito o le high performance a leo wala watu nei ia o le mau mai se avanua o le fionga ai o te promisi atu ia te oe. O le aso a tai au. I le tau le tu lai lima. O le a maua le avanoa. Ia e tala noa atu ai. Le ua folofolo mai. Ia ma lia mai ia le fionga I le alori. Ia ngalmalmana Rudolph Moores. Ta te le titi le tu lai lima le aso a tai au. O le a tātou wheilua iai. Le a tātou o I le tātou malolonga pupulea. Fo I mai, wha wau le whaitau I nātou. O le tusi o ave ele sunga ia ngalumalmana Rudolph Moores I le newspaper o le Samoa Observer I Samoa. Ma ta'u ai lana whaitionga malana su fa le soli tu la fono o le faate aina o ia ma o le la ia o ia mana o mi ai se tupe tu sa male fitu se lau afe io ya la uri tato wo I sina malolonga mana ia tato fasisilanga ta ua e mawai tato tupe toi fo I mai I se taimi Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o talo falava. O nei on po ua le whaingatai tangata o na tuulafua I le ola whaalangolango I le tua. O na nei aso, ua whaingo fia tangata o na whai awala mai le ai tangata lau tele. I o loa mo le whaafia ina o le tangata. Wa le mawhai ai le tangata o na waa ai te tonu I a teia. Ma sila fia le aunga ma le mafu anga o lona soifua wha le tangata. Ua wha lango ma wha mua o loa. Ua mawhai o na ia wha tawina mai I lona malosi wha le seleni. O nisi, ua nao nana nofo ma wha taritali ma wha lango. I tupe maua mai I isi tangata. Ua wha le mana I aina. E le tangata le taua o le ngalue ma le afu, ma le wha maoni wha tasei ma le onosai. I tau mawhainga e tau nuuai I mea le lei. Ua ngalo le tangata o na te paa e lunga ma le malama e le o whaia to tasi ana ngaluenga. Ai o loo iai le pule a le siri ese I ngaluenga uma o loo ia whaia. E pei ona whakatua mai se tasi o ta mama tua. Pasta. O aso nei, ua le fefefe tangata I le atua. Ai ua siri ona fefefe isi tangata. Ma la tau whai tionga. Ua whainga tae le telo tangata. Ona ola matu mau I le whaatutua moni I le atua. Ua tele ina whaataua nganga o tangata I tupe. O lo tuli ususu sa tani. I aso uma I le toa telo wha naua le atua. Lo o ia wha aseina. Talu ai
le whaatua nai o le ola ana pongi ma le tatalo whaiso i aso uma. O se tau tinonga le nei se tasi o lii pai late a le vanga au Amerika sa ave whaatangata tauaina e tangata komunisi. I aso mamasina a o whaatau ngā ina o e tangata o le fili. E le ifengata o na o tuu ese ina le vaenga ta ua le olanga ma le vaenga ele ai tele sona ta ua. O aso sa uma, o te taalo ai ta alonga ma au whainga luenga marosi ai e sa ili ini tupe se tele. E fiusi o to lua e ta wānaua u mātou te o ma le whānau i sa uninga o leo sa. Ai sa pisi ro mawhau i mea sa sili o na ta ua i lo olanga. O le ave wa lele, ngā luenga, ia ma ta alonga. Ai ina ua si o mea u i tino ma liu, ma le manongi o tangata ma le liu, i le ana na loka i nai au, e tangata wha amatau. O le upu moni, sa le langona sa ufia ai i se fasi povi. Ai na matua i o ufia maua se mea ai wha le nganga. Na ufia wha alongo i se awa onga, mo a ue wha asanga i le vaenga o lo uolanga lea, e le o i ai le oti. Na ufia wha alongo i se au na le tua, e tala noa mai e winga i le atua soifua. Ai o le falpui pui nei, e le aise fale sa, le aise fai fe au, le aise a onga o sa sa, e fe so ani mai i a te au. Wa ova ai nei te tonu i a te au, wa uilo ai, le mata utia o le alofa o le tua, na ou le wha atawa ina, ma ou le wha aunga ina, wa ou mauti noa nei foi, o le ola e le aise atua, e matua o lava. O le nei, awa nei wha atali se isi o mea i tātou le maliu ma le oti, wha ato amana tua lewa o le vaenga e sili o na tāua o leo langa. Ia e ola ma sawa vali wha atasi ma Yesu ia se umalo o langa. Wa mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia, toi whatarofa atu fo i atu, e ona ufai atu i la auli Isaac vai. Tu sina taimi fo le langa leo o manawa tangata. Tāna i pese se lua petol, tāo e whai mese tā i pu kofe, i ona tāo mai e la ia lea. Wha wau ia le porokalame, ona o le taunu umai ia le tā mā lo wha lolungia. Le fionga i le alori, ngalma le mana Rudolph Moores. Suing Lakapi Samoa for more than $700,000 for unfair dismissal. O le mea e maari ai. Mo le sila fia ina ia whaalau tele ma develop le story po le tala lea po le fo i telefou o taunu mai le tato ofisa. A o le aso a tai aula au tau sila ai ma mai moa. I le maa whaatala noanga ma le fionga i angalu ma le mana Rudolph Moores. O le konkalate lea, na sainia, mo le lua tausanga, amata mai le tausanga, le masino o Februari, lua afe, lua sifulu maletasi. Se ia pa ia le aso valu o Februari o le tausanga le nei, lua afe, lua sifulu maletonu. Ale le ta ua, whamai, na whaile la tau whea ngainga tu ngutu, ele i tusia. O tau sila la ia i le mafu anga ele na tutupu mene. Wai whaisi o marmula matele le tu la fono o mene o konkalati. Wha ale ngā ruenga. Employment contracts. O le tele o konkalati.
e ai malienga e mawhai e leisi pati o na whaamuta whaafua sei. Po lea lava le tu ai ngā winga ma le mafuanga e mawhai ai e leisi pati po o le pūlenga po le tangata whaingarunga po au. O na whaamuta le kon kalate le nā eni mafuanga te tau ia te oe lava ia. Amur mole awe lua. O le whail tātou proklame wa ngalo na ki i lalo ia le tātou. Wala au ane ia tofi lau Ted. Te lua tala noa ma whaise lua tala. O te whala velave me le whail tātou proklame o a mānawa ngā luenga ma ngā ngaifo whaiva o tangata. Alo whaftai multalo. Ia, ai, o le mela le ta ua nei i le tusi lea le fionga a ngalu malimana. O le komkalate tu ngutu sa whai. A verbal contract. It was not a signed contract. Na whaia ma le vale na o le lakapi Samoa. Ai o le aso sful ma le valu o Setema. Lea whaatu sful ma le valu o Setema. O vala au watu o ia e. Lua sful ma le tolu. O vala au watu ia le sunga ia seu manu Douglas Nauchang. E a whapea fo i whale o mawaenga Vincent Fepule ai. Ele i fia. E taunu unga, mawhai unga, ai maise, o le tau mawhainga a le under 20. I le tamilusanga le nasa whai. E o lava fo i le ipu o le lalolangi. E atangia mai ai. Pa u mawa lalo tele le tau mawhainga le tātou under 20 le lakapi, le nā le au lakapi. Lea la o lo ta ua i le tusi. Na tu ungutu le fafonga ino le kon kalate ma le malienga. O le mea foi la le utoe o iai. Tuli foi whangu. Tuli ngutu foi. Whawhainga luenga tu ungutu. Ai tuli tu ungutu foi. Verbally extended the contract. No signed contract. And verbally terminated the contract as well. Tosi sila ye me. As Saul Tali, the union said, in their view, that the principles of natural justice and administrative law does not apply in this. An employment contract and natural justice is not served, and that these laws do not apply to these circumstances. O le wanga winga. O le whamsino ngā miotonu. Lea lava la uatangi ai. Le aise kon kalate tustusia, masainia. O lona winga. E lei foi sa miotonu. E tu watu wai le avanoa. So the procedures and principles were not procedures e lei amana ia, mai lei whaongaina. Yo, whaongolongo mai oe na matau tio nei me, oai lai sao whai e o. Lai sao whai e tu lepa. E lei a mia tu fhoi, e le laka pi po ole, ole au whaatonu o le laka pi Samoa. Le se e iai po le te whono ia tu lepa. E tala noa ina le matau po male ungo le matau. Talo whai. Nau na whaapupu watu whaapena. E tutusa le lei ale mea lena whai. I le fionga a whale o mawaenga titi ta fua. Ma le mea lea ua whai i lea fo i tamari. Ma le tali tonunga o le fionga e angalu malimana Rudolph Moores
e le ai se tula fono, wana sainia. E atangia ai lona whaia o se serious misconduct. Soli ni a iainga, po o ni winga mata ngā, po o ni whainga wha a la tua, po o ni whainga wha soli tula fono. Tau tilo mai ai. A leo le nalo foi. Sa sili ai e ona whai ai. The Union Samoan Lakapi is bankrupt. O tawai lele wa aisi solo. A wale lava vātangata. Wa ino tangata. Ele ino ile au. A wa ino. Ya te ila tau o loo no nofo ma se ei pea. Ion. Ele sel tala le nā. O le mafu anga foi la le nā o le lefo wa i o tangata. Ona lātou te le tali tonuina e alu sa o le tupelea. I tangata ia e ta alo ma tu i o lātou tino mo lātou wola. I le ta longa la kapi o alo nā matama whanau a Samoa. Aena u whanongo longo le whaatala noanga o li mongi e le ungari i ngutu pua i e Sydney, Australia. Ai tautala mai li moni. O le matua lea ma se whaaloalo. Tautala whaasausili tautala wha mawalunga, ma tau lea ngai nai tama mātutua. O le au o le manu Samoa, ua leva ona ta alo. I wha maila na tala, o lau li ima kuanga ka alo momoa i le au o le manu Samoa, ngā ua oku i ngā, ma ngofo ia i ngā. Lei ma sese koe kia mai i o lako ka alo ngā e rea sese koe fia maka ima koe mangkua ngaka. And I know exactly who he was referring to. And that comes from somebody who is very hurt. Somebody that is very jealous. Stangata e matua loto ele lava. Aisea, langa fo i o le whai atu upu. A ngā i le uni laka pi e Samoa. A lae sa whai ai. Ia le toi ina matua o tuila epa. Le susu ai le ala. Usa sa upu na. Ma tau mawhaia, tau mawhai pēa. E le ai se whau tuwanga le lei o ave le toina. Au toina fwoi o matua maloa, mati a pese si maa, le maa fau. Ma le muaulu. E ti ngā, wale o toila tuila epa i se me. A fwoi le whea tua e whea mai tuila epa. A pe o langanga o le pasi maa, po le folosi maa le kau mawhai ave esea o malakapi. Tole. Ka maari e kere ko inga resere. A kaulanga e te tauana e tuo i lunga. Fola mai whapea o lima. O le a o walu ai alo whangia au lavana i ai se sene parapala hai lo wingoa. Kaulaka pi ngale. Le yungi le ngale. So era i ele sko kai fonga ka fifi. Le mea le rana i le to ina lea le yuni la kapia Samoa. Lana mea tonu malana me ko kia ngā lai rana i o le chapipi. Wapea wale mati i ole le tupua. The same ideology and the same methods that you're running our Lakapi Samoa's union is the same way you are running your own HRPP caucus and political party. Yeah. Te lo al voi na wa nofo le lumura TV. Mama tua I matai. Ma matai tuina.
le debates ma le finaunga le na alo whaia mai lunga le TV, i le vā, o le sa avea, ma presidente o Amerika, whalongo le meo tau Amerika. O uso sa moa ma utua whawhine ma o u a inga e fia, o sala lau ma a fio ma papa au i Amerika. Ia ma le lau telo le tātou o tanu. Se i tau wha mara ma la matu ma wha pula pulatu. O tala umolo o tau wha longo iai. E au ia Putin ma na malolo sia. E au i o ia Saina. E au i ia North Korea. Io, me umalava le na. Au tau silsila iai. Tasi a lana launga, o launga leo lai whai nei. Whai mai ua tatala e Joe Biden, ea le tua oi wo mai ei tangata whasioti tangata le ai ma se me sao le nā mea. Wa tele na o mulmuli tai. E opu whai o le malo tele o Amerika, ma mala malama le le iai. O winga ia o tangata, e le masani o na sava vali tele no noa e au noa ma se pule ma se malo si anga ma se paua i o la tūrima ina ua ave e sea. Wafo i sa pule ma le sa ua, pule lava i latou me fai i tupe. I tū la fono e ta sui lea taimi ma lea taimi. That's what politics of the United States is. Ai ile tolu tau sanga len tu la i mai ai Joe Biden malana sui Palestine ya Kamala Harris. Na matua i si i mawa lunga ai le ta mau ainga. Na tele ai ngā wenga. Na whaiti ai tangata homeless. E mo ina iei taua na tutupu. Pe o le iei le vaenga lea. Langa fo o lai whao soso e Donald Trump ia Putin. Ina ia whaia le taua le. Le ia whasiotia le to telo o tangata lo iei le balo o Ukraine. Auto silsila i le tauwanga o lo whaia nei ma le whinaunga o lo whaia nei. One guy who was convicted 34 times and now a felon. The felon versus the prosecutor. O te mai tai, e ata mai. O se lo ia si nia. O se te mai tai na ia tua i tū mānosi mole a ia ta tau o tina ma ta mai tai mole a tanu. O le si tū, o lo tū o tuai Donald Trump ma le sa mala. E wha sala ai ta mai tai. E wha apa ua la tau pepe. Ile ma ta upu ole abortion. O lo tū atu ma le sapelu. E sa lalo ai so o se fo mai e wha maonia o ia na whaia se tautonga whapea i se tina ua mana o mia. Ewa pule mai Donald Trump i tino o tina mata mai tai o lea tunu. He is the kingmaker and the decider upon what women need to do with their own bodies. Awafonga mai ia le tātou tangata o le kalesia Yesu Keriso lau pa io asunga tai wai to teli. Whaitau miliona tangata o le kalesia. Ia whaatustusa lo mawhauwhau i tiute o le tina, i tutono o le tala le lei. Lau pālota le nā.
Le sui le nao tina. E malu pui ai le a ia te tau wha temo kalas. Ma le saolo tonga. O le malo Amerika na fau. E au ngata mā tutua. O whai ilangi ma o la tau fo ina. The fathers, the four founding fathers of the American Constitution. O tosi sila yei. Umana convicted for Donald Trump. Ile whai mea leanga, whai mea mata ngā iti nā mata maitai. Convicted of rape and sexual assault. Tu lau wha whakabai le tino. A o le au tō wōpea tau muli. Ile nā, o leu tala noa anga I. I'm talking about to the Samoan population of ours that live and reside in the United States, whatever state you live in. This is your only chance to bring back America ina ia toe sa o loto o tātou tangata. Ale no whai tau atua an leaso nafi. Le no whai tau atua. The black community has suffered immensely under Trump's presidency and administration. And if the black community, ala o talanoa tula whapea, o tangata uli, o tangata lanu, e au fi ai matato, ma tangata Pasifika, ma tangata Mexico, ma tangata Filipino, ma isi atunu SS. If the black community suffers in the United States under Trump, the Pacific community is also suffering in silence, or whether you know it or not. Alo tā lofa tu ia te outou. O le tō telefo o nisi outou, e pisi outou ngā ruenga. Maisi mea. Tō telefo o nisi. E re fia whalongolongo. I fi nau ngā papalangi. Po o pu whai fo I o malo o lo whaatino ina. I re kia iai. Not interested. O le mea lava ua ta oto mai, o le a lava le tu la fono wa o mai, tātou walu wai whapena. You don't care about that hierarchy level of leaders that go to Capitol Hill and to the White House to make those decisions. It's a tau. It's a tau no tau amana ia. E tau no tau involve I tonu e whai ale I tu malo. Po pulenga whai tu malo. Tutusa leiba I nei New Zealand. E a tangata fo ilele a au mai ia sa vali mai I local council, local city councils. Nātou te le amana ia, e le popole iai. A ta watu fono tanga fo I e te tau na iai. E ta tala ai le awanoa tau te siri ma au ai mai. E le o iai. E le kea foi, ma lala foi na te leilo ai, ia le whaipule o lona I tu malo. Ao tangata ne. Tātou te surfa iai. E lua o whaipule. Le whaipule at the local council. Le councillors. E ma local boards enough. Ma le whaipule o lo I tu malo, the constituency member of parliament. Me la le nae la ia na mai ia tu la fondo isi taimi. Wai ke ia wa suide mea. Mai oi ka suinga le ngei mea sore. Ia la eru pongi sa ia la ia leo. Awafo ele iso leo na whaia. E tele I alu fo I se fono. E te ola noa I lava whapena. Ia, ai, o le ala le nae ala ino talu. I fono tanga. Na awai ma involve I mea nei I tu malo.
I lo ulava fo i tu malo i utou sisila le vatu nei. Na wha mai atu le polo kalama lo i tu malo. E amata atu i Avondale. Wha solo atu ai Glendale. Wha solo atu ai i Newland. Alu atu ai i Kelston, McLendine. Ono se fulu. Tangata na whaifua uma lātou le sene ave tāwale. E tupe mai whea, tupe nā o aisi ai i leo leo, aisi ai le City Council. Whaalongo i le mana onga o tangata. E a taua, e se mea mwhaiona whasosani, se uko, o fia whaile senga lau whanga, o sore a kunga e me se lau koru lima le me whaile senga fo. Tatu ia tātia mai, e le whono, o le ute au wai, o le sui au wai, sui whono o le komitsi lea wha i tu malo, ale Pasifika e whautua ina le local board, ma le council. Si ave e se tātou manatu ina. E iei uma ma leo leo ma. Lala fo lale nea leo no o watu. Whaatita inga nei. E au ngā mo o tau o lo whaafonga mai o lo mo ma no si o te le pole langa o nai ta maamti nā mātutua. Ua mātutua o le mwhai na aua iatu ma. Whaalongolongo ia whono mai. A o le tu inga la le iei tātou le malolosi ma. Mālama lama ya. Feu ia inga o upu whai o malo. Mailo na council level se yo o le parlemene. O mea o le tutupu i lo i tu malo. Anga ia. Alo e sa ili whaalu manga ai maa sambo ai po angi mea le rei e mo mai. Ia le na, nai whaataita inga na. Whaatula i mai o le mātou au Sava Valley. O le au Sava Valley sili le nei o na toa tele. Ena ua whai le mea tau le walking Samoans. Ono le mea le sai ai. E nofo ale tau ina ia ma le olo matua i lona fale, ma lona pausisi, ma mai i fua i lava, ma le alu i fafu. Ena ua whaatu lai e le Radio Samoa, le Savalinga, e a vea o se exercise, o se ngai o inga, e le alu i se tupe. Ma ia maua ai fo i mane manosi, ma le soifua malo loina. Na maua ai awa no e whei loa, ia i isi tō ina ma isi olo mātutua, toi titi ano no fo whaatasi. Ai le loa e lisi tō ina lisi olo matua, ma lisi olo ngāri. O i, o leo atu i ai vaenga ese, o le soifua malo loina. Na whai ei fo i tui, whai ei tala noanga. O ngase o le suka. Old age concerned. Tangata mātutua. Housing for the elderly. Ia se vavai. Ai maua mai ei se leni. E whai ei tau mawhitanga i le tai au. Whai le sumpa. O le iputi, o le supo. Wa maa whana i mawhitanga. O maua ai fo i masotanga. E ai whai mai kala le sino makua, le sam kumo mai, we, ka whika, whapea kai ka wa e kick the bucket. Whapea kai ka e ua lewanga e oki. Ana o tala noa hidi, whai e lau unga maali e le mātou au Sava Valley na. Awa mai fo awa uli makua, ili siko inga mle sino makua, ma whapepe ngā koe, a mangai ha, la nere ngai. Ai se sila la ye e foi le tu malo. E sila tanga sole. A korio nga yo nga la wori e foi I am. Na fa nau mai ina. Le to a tolu se fulu o tangata o ave nei o Pacific Wardens au Samoa. La nga wardens yo. Vai te tonu o le whala puputonga leo lele. Lua se lau mon tupo o tangata Sava Valley. La iei tangata malolosi. Fili mai nā le tolu se fulu
ave le stalo i le ofisa o leo. Ave le stalo i le council. Whaingoina. O le Pacific Wardens a le fau o le tumalo o le fau. O le fau o le vaitafe le nao maoli. Na e tafe lava le teimi le nei le iei le ala lau papa. E tua o iei New Lynn ma Avondale. Ai pei o le vai le na tafe mai. Ai se ese mai lava i tai nui Waikato. Na au mai ai ia vaa te tele. Na la umai ai povi. La umai ai mamoe o solfanua. Ile i tu malo. Na fo i la ua iai le komiti whafoe. La tau te toe sila ile toe whaaola ina ma le toe teu wina o au ngutu o le vai. Ina ia mawhai o na toi whaonga e pe o na whaonga i le tele o tau sanga ua tuana. Ele na. Le tā ua le na o lou involve i me whai alo i tu malo. E te loa ai malama. I me au ngā fōi. Mō tātou tangata. And I think it is good to be involved in the local politics and affairs pertaining to your own constituency. Nala fulala na leo vatoi lau. Whamtalanga na I o tātou uso. Mo tātou tua whawhine o tātou ainga o wōme masani. Get involved with the politics and affairs of your county. Vai whai ngofa pena I tu malo la I Amerika. Whera county e te iai. Whera county le te nofoai. A whera stete. O le stete vai la ia le I counties na. E iai ale pūlenga a lea county, ma lea county. E te malama mai. I nisi fo I o whaamnianga e mwhai o na maua mai ai. Mai sau, longo atu, ma tau atu. I au tau tangata ma au tau tua oi. Mai le whitawinga la le, whitau I nei a Donald Trump ma Kamala Harris I le la whinaunga lo whaia nei lunga o le televise. E tā ua ai. Lo malama I mata upuna. Ma e lango ai I le ai ata tau o tina mata maitai. O le atunu. So whatever the argument is, get out and go and vote. Whaungala wa I ata tau. E te whaila wekisi. That is the most democratic right to be able to vote and choose the leaders of your constituency or your state. Toyo o mai leo la utala noa I le mata upu leo. O le autu o le tula fono toi teu. O whanua maswaf. Lea au te whai atu ai leo ngāri I le whaatala noa soa I tula epa. These guys, they never asked tula epa. E whewhewhe e whai a tula epa. E mo I le li leo savea. I le tula fono au tū leo le tasi o wha le vesi e nei mapisa e nei le teuteunga. O le wha vae whatasi ai. Ma le pepelo ina o li imwhai pule. O I tu malo ma fio anga o lewa umona tu uiai le tau wai a ta tau tutonu. Ai tali moni ia o le tasi o wha pui tolu. Ne wala. Ne wa mai umai lunga tu la fono ilona au tu malona wha amatalaina. Ile ngangana Samoa, male ngangana Peretania, le ai mase communal right o lo o iai tutonu po o se ai ato o tele ni tangata. Po o se pule mamalu ali I mawhai pule. Po o se fono tele a se e kalesio. Nothing whatsoever ma o te pese atu ai pea se o ina I atoe
Usu le fono. Ai o lo e whaile palota tau wala. Ioi, po le palota whaalililo. Whaafonga ian. Ole au tū, ole puipuinga o whanua, whaaleanga nuu, ma swafa matai, i le vaenga tasi o wha puipui tolu, e whaapelo na wha leoina. E anga waa tangata uma, i le puipuinga, o ala tau wa ia tatau i anga nuu wha Samoa. O le mata upu au tū lea, o le pule anga, a whaamsinonga i le nei vaenga. Pule le whaamsinonga. E le pule ali i mawhai pule o le nuu ma le awhioanga. O lau tau pule, ma lau tau whiriwhiringa, ma le whai unga tau te whaia. Wa umana spela mai lalo le Village Phono Act, awhi iwa salau iwa sifuru lena toi teu nei i le lua awhi, sifuru malfitu toi tuu iai maisi, mea onga onga iai lunga. A o lau tau pule anga, ole whaamsinonga. E pure mai whaamsinonga. Le ai ma se mea o au mai ai. Le ai a ta tau to tele au tau. Ali i ma whai pule. Whaalaput patonga ma e ka le sia. Nothing. Nothing. E pa au tau ma le mai a. Nothing. Mari e ia tu le epa. E ese le mea na au tau tu sia. Ese lo tau whaawinga ina. Ai le eise me o spela mai ai si tama tusi wha pe tasi pe lua po se iota pe o na sauno ratu. Ia whionga te mai tai pāre mia. Le ai masin ka mai mea wha pe ngei. Le anda sauno noa i le whionga. Au mai la wha maunga le tūlafunu. Au mai ia wha whonga la. I le wha peretania ina o le tūlafunu au tū. All persons are entitled to the protection of their customs rights. The subject of the jurisdiction of the court in this part. Puleanga, malusianga, le winga na le upu jurisdiction. Puleanga ale court, jurisdiction of the court. Puleanga ale whaamsinonga, ele pule ni aia te tau e tō tele. It has never spelled the word communal rights. All persons are entitled to the protection of their communal rights. You know, nothing. No communal rights only says the protection of their customs rights. And it is the subject of the jurisdiction of the court in this part. E wha matala le mea lea. Ina ia manino ia so uma. Lau tau se silei, o ta tau na feita. Ma tō tā mai, ma sai ali i ma whaipule o i tū ma lo uma. O le whātua i le atua sa, whātua i le atua sa bo o tas. Ma ai ia matua i whaali li i ma whita. Pulenga ali i ma whaipule ma malu, ai tū ma lo o le HRPP. Ua whaavalea i la tau i le neitu la whono. A leo whaalongolong me, ua lau mai e le a tau sa vea. Lau mai le whaasa moa ina, o lo i te tonu wa le whaavai. E anga vaatangata uma. Ile puipuinga o a lato ua i a te tau. Ianga nuu, whaasa moa. Ma ole mata upu au tūle nā ale pule anga a whaamsinonga le nei vaenga. E leo whaapea mai ai. E anga vaatangata uma, ma le pūlenga ma malu a li ima whai pūle. O ta whalangai, a lenga pe pelo le atunu, nā ua iai te tonu o le whawai. Nā ua iai te tonu o le whawai. And that's exactly what happened.
Lei se me tasi o iai I to tonu o lea whawai. Tau nou tau whato ese lea tunu. Ioe, ta tau o nou tau whato ese lea tunu. Tule epa, talo se fono, ele te apipi, tau te o, tau te ifo I lea tunu. I lau tau sa vali na ave e pepelo ma ole ngia ai. Ia le tātou o tunu. Whatalo whātu. I la uso le sunga le pari tele. Tofi lau. Ia, po le fionga fo I le tole fo le whasina. La uli ngā tolo ai. Ia, whapea fo I le tua fine a whamausili. Ia, vana. Ia, e whapea fo I. Ia, le pepe le mātu ainga. O whaapale pale, mato le alofa po baby Polly, po baby whaapale, ia, ma le baby fou o le ainga nei ua whaapopo I le whainu mera, o tangata e toa tele, o tangata le lei, a tō ma tangata whaale le lei e whiololo, whaale o ngolua, o centenary, le pepe fou le nā, tēne o Senebu, ia, alo whātu foi, lau whionga le ngā whatasi fui maono, si ale ngā ma le whretua, ia, le au pepe sene, ia, mauta uma. Alo wha mo oe, sa le vau, po le whtalinga so alo, Irvin, la vea ngā tuluai, ia, malau mana mea, ia, loi, wha moe le tua, toi wha fuisia le manosi na ua mai ona, tu SSI-na, ma le pepe fau. Ia. Mai se foi. Whamanui atu I le tamaitai, lo ia. Ia so alo, Priscilla, ngā tolo ai, oivoi, whai ulo ia, whai ulo ia Matt, JJ John, malo. Alo le soifua manuia. Ia, whapea fōi fo ngā lele a Dar, Sililo, ia, whapea fōi o Mafasami, a loro si fō manuia ia tautou umalawa. O isi vaenga leo te wawa ai atu iai, talo whae, ewe I tu malo. Amelia wha moana o le whai lautusi lea mai Wellingtone, ia, o Jericho Motorway, kwa manga ia fōi ia le ingola o kamalea, Tony Seyuli, ia, whapea On My Feet, Brewen. La sau titilo atu. Whemai, matango field debater Kamala Harris ma Donald Trump an nei savea. Ai lai ma lo I lautou whai unga. Ia se I olu atu fo I, ia, ma ai fo I ai, ma tilo I ai. Wa o lau tala le na e tā ua tele. Whatalofa I le whautua maulunga. Ia David lavea ngā tilo ai. Ia masiana fo I mana mea. Le niu to le foa semu siolo ngā asiata, tā alofa lava, alora soifu manuia le niu, ia o ai le uso lea. Ia wai, e te tauna whai le whai unga au tō, poina man malo, wau tō sisilo, tangata a mio le anga, wat whaatolu se furu ma le wha, o na wha amao nia I le tulafono, lana soli tulafono, Donald Trump. O le pangota versus the prosecutor. Kamala Harris. Awa o le teimi atoi fo I mai Donald Trump. O lo tau sila le iai. Wa umana whai le tala al to ina. O ia. O le a pule male mano si tusa lava pe na te whana ina se tangata I lunga le awala maoti ai. A o ia le Palestine. E le ai se fe au ale tula fono ia te ia. Whaafonga wala sa mo le whaatita inga whaingo fiele na. That is exactly what Donald Trump said. That he, as the president, is fully immune. If I shoot someone, these are the words by Donald Trump, if I shoot somebody on the 7th Avenue and kill them, I will not be prosecuted because
I'm doing the president's official duty. What official duty? Killing somebody. Killing somebody. Whea la ua matua masofa ma malepe i le upu fo lele le whaavai ai bea uma tu la fono whaavai o malo. Le ai seisi e siri atu le tu la fono. No one is above the law. Lea la talepe i el te malo lea ma foringa mai ai. It will be a second revolution for the United States. And not protecting the American Constitution. And this wasn't the intention by the founding fathers of America. Tau whaafonga mai la sa mōlo lanam papa au i Amerika, le mea le nā rao tō wo o iai. Whao ngā fo e Donald Trump le malusi anga le Secret Service, whapena fo i leo leo, whapena fo i le military, le ngata le Air Force, le Navy, ma isi vanga le fitfita. Whao ngā e whai ei le soli tu la fono, e tasi ala opu e vatu. O e pingi le mea lea, kiri lea. And that's exactly what he said a couple of days ago. Tala Trump. When I become president again of the United States of America, I have every right to go after my enemies and those that challenged me. Yeah. If I do not win, I fight. O te le manu malo, America will see a bloodbath. Yeah. O le tiu te lea. Ma le ngā yo inga lea, le au na ai le au whasa le lau, to toa lai Amerika. O lo tu watu, i le tō whā le atunu, mata ngata anu umo Amerika, o e palota. This is the only legal way to remove this monster. Ma lea po ngā ua, mai i le fale pae ma le maota pae o Amerika. Ma le pūlenga o Amerika. Vote. Cast your vote. You have the right to vote for the mother of the nation, the first ever black female woman, like they did with the term of Barack Obama. Le mea lena whai nei a Barack Obama, le walo anga na whai e le to ina Al Sharpton, e o mai le teimi. O le atu lai mai ai no se teimi mua. Se tangata ululi, po se mea uli, po se mea fo le nale. Ah, ea. Wha aka koi oi le wala ma pupula le e o maka. Ia, ke we, alu e kaukuri moe, e waku suki se pofi, ai le awala. Ia e tau nuu le lei, ma le manuia i lau fale la e te ata e stories i e whai atua le. Alu to ina lana e le umara au tala iai. E ngoi a scone, ia po kona lio fu ua malma lama umama i lo umatangata ia pia. Ia le whaal tolu ma le vaina lepa malo sina ma le whai whale o salvalas. Na o la fwoi urika i le manu Samoa. Alon ta mala e ngoi a Cornelio. Ia wailo umala tangata ia scone, ai mau scone. Ia, walu nei urika i Australia ma ua whainga ruenga i le whale ua mea. Wala au mai loa ia urika i lon tamaa. Tangi le telefoni, piki lo wala. Mai ori, mai oi kalo whaesi o wakali i ori, wa, kai lewa ke le vidi mai. O se kupe fo i lafo mai, ori, wa, mai, skon, ia, mali, si o gama. Wa o le vili kulava wo pisi o le wa whaingarua. Aka vai mai kala
Te mai kala scone I longa kali o uri. Uri! Whea mea ngau e whenga luenga ai. Wha mai kala urika. A uri ai wha ingoa I e scone longa kali mai. Pa, scone. Leo o whenga luenga I whale ua mea. A kalo ma scone I kala longa kali mai. Whea! Mea o whenga luenga I whale ua mea. Mai lo ma kala scone I longa kali. Uri! La meri la foma de ngu abese I lamu. La foma de ngu abese I ai. Ya kore o masadi uma tangata ile. Ile to ina. Sa orisia wali isa faile la saka mamwe. Ele mamau la to fale mal falo scon. Fai saka mamwe. Olo, ta ele le vai. A leva vai atu isi a wali ia. E komi fo I lako amio. O a kwasi I maile olo mamoe. Nga uma nga ai o le saka mamoe. Ale a inga leo. O lola wali I lea kongi I lunga le vai. Ai va vai kuka maiki. Woi. Ele inka ngaka au le ulo le nga saka I mamoe. Waka fea maile vai. O lo e sue. Po ai bua nga ai le saka mamoe. Ai tu ala ele fale ia ko ingo scone. Ia konge dio. Lai ai tau mafala na ia. Akulo ve mai scone le mali. Nga vava ai kupo inga a kusi in mako ulu mamoe la sai lunga ka ngafi. Fe mai kala scone. E ke mai alu o felo le ale mele ai ngi mamoe. Ya tala mali na o le whaamana tuina o le se lautau sanga o le lakapi ia pia. Ya, lalu sina ma le whaatolu ma le vain lepa. O lo whaanga mo onga le leina mai ale a tau sa vea ia ma le sunga ia la uri. Isaac Paunga. Ai mause o le siina o lo tau sa I ngātai. Le fautasi le nā. Ese le matango fie le whaalongolongo atu. Ya, tālu sia ia toi whaafou mai ma le fautasi fo le tātou no ui vaiala le ula lei. Ia pe a o koe iangisi e koe alo inga ka ko waa mawhaia ia meo whaakoanga wā le uo mai fafu. O mai fafu I ngā ruenga whaavai taimi. Wa toi ta tai nei lo mawhau I le mea na whinau ai ia le malo whaatutua I le atua sa mo watas. I le toi tau fiofi te isi la vole umaya. I le process, I le lau mai o tātou whanau, tupulanga talavou. E moni o le aiata tau le nā. I le au mai ai. Ai sei toi tanga I le malo, le miliona tā la leo a watu, a o ai la a le a whaia le tautua, ngā ngau le vau, ma whae le tai. Whea la o iai I le awa luma o tane, ma le awa luma o tinamu ta mai tai talavou, le wha ua mai la tohu nei. O mai e nei so sola lesi maltolu lesi. A vanga atu lesi malesi. Lai whatali tali mai ai. So sola ese. Ma whato anga, ma company. Nao mai e ngā lurue ai, ma saini ei kon kalate. Nesi. Walato tango fia. Le maruana. Le ava malosi. Ma tupu ai misa. Ma whao o lima. Lesi. Tulou lava le whaarawe. Lena tula I mai ai I lātou o maliliu. Si whamulmule la uli a whai ia te ole nu mera le na o le tātou RSE Support Fund le nā o whai. Lea sau tō whaafunga I lea so nawhi o mātale noa tuai ma le telenga tele ai. Wa umana tātou whaia le se leni ma le so soani ia I lātou ua mali liu e tō tolu. Au lesi tō tolu la lea o lo tā oto pē le whale mai.
E au fia ma stama o lapi e o mai le teimi le nei e le I loa lava se mea. Ina ua mai a le taotonga e valu I tūla. Tangata tonu le fo I nei e te tau na wha wau pea le o I ai o se tātou fisosan se teimi a o le I ngā ngaifo ia whaiva o le tātou por kalambe. O le atu I nātua I lunga le tātou account le nā. Mō I la tau ia o lo o ola a o lo o tā o tope le whare mainis. These are the people that we should continue to care for and support. Because why? Rawa una ave tupe I tama ua whioti ona o lātou a inga ma whanau. Aya, o le atia I ele tātou responsibility ma le lofa. O tātou tiu te tau ave wha tangata Samoa e tūlai le Samoa. Pea whai o le Samoa. Whanau nei a Samoa. Rena, ia te whatu I lo mawhauwhau. O a nisi tala o tau o tupu mai o le atunuu. Sa o tau waaia. A tina e mawhaia upu o nu, mawhioanga. Lea soa tai au, tala noa I le mata upu ma le tula whono fau lea tau whaofi. O le a lesi tala I nai wha le tula whono. Upu moni lava mataulangi o wha lupenga o lea nuu ma lea nuu. Awa o le taimile nei. Se furu ma le ono tusi wha lupenga. 16. Tusi nā e tau. These are 16 honorifics. The words pertaining to different villages of Samoa. Ai ese malava whalupenga. Mai o te tonu fo, se ngārbanga le leo lea na a mai nei e le fionga. E le I pule siri leo o lo o iei nei. Wai tasi lea ta mali. E matua feita te le eitu I le epa mali mong, le ala li mong. Me orka mai kiki leo koe sau ngei e faulanga lo ia leo koe mai wha malosi e le fast. Tamaiti en tau turia o mai nei a o uina le tula fono sa o tau feita iei. A wai le sa o inko por kiki inga. Tau tango filo turi wha malosi stama. Wala. Ia wanti la ia. Nale o toi fo iatu. Na o toi fo iatu. Ma le whae longa lo ia. A full-fledged, admitted to the bar, lawyer. Papari I tele John Taimalelangi Afile. Awala. Na wato el watu toi pule el matanga luenga o whaam sinonga lea tunu lea no tau feita iai. Maturi ese. Ai tau tala pepelo mawhai mai. Na ta pena mai le lua fesfulma le ono. Teu te unga I le whaavai. O kou kikiro mai lau kuskusi o mai lunga o keu unga. Land and Titles Bill 2020 tula fono tau whaofi o whanua masuafa lua se fulu lua se fulu. Lala, whai le atua mea mi o tonu ma mea wha mai na ai au tau fee. Ma wha pepe na ai ma wha moe o tau siu sa tutu. Ai wha mulu mai vai peo se tai whau. Ua matua I pēlan kuripi ua pala ai. Ia. Ua mawara tā numera. Okay. Ia lelei. Lea whaina. A tonu o tai au. Lau tō se sila I numera le nā ai Samoa. Nā o le se nganga e avantu. Ia ma au ngani e tuwai. Whapipi I atu le tātou. Nā ua masani I tangata. Nā whaua I loa tangata wa uma na whasa lau te fo I lava yasu wa uma le giva le te fo le a o lisi la lea. Tātou tau mawhainga ina I alo lofa I uso na manunua. Tangata tōnu ane e mana umia le lofa le nā. O le feola.
ai e ola whaalautangitangi, a wā e onga manu o lo o whaata o tolia i nei i lato. Oi ale o so se alofa iai. Ba ole a umi fo ini taimi o ta oto. I o lato manu anga mamasoe onga na tu la i mai le whaalawe lea. I la lo i ramaramba. Ia, ona tawalunga tuwai lea o se manatu. Awa lavane ngalo ia te oe. A e malanga i Samoa, a lue whailau palota. Ioe. Oi lea i a lue whailau le stala. Le stala ina ia whaingofie. Ona whai atu le palota mo i la tau o le stala i nei. A ea, le numera lea mo le insurance, wala au le sunga ia mat lua tua. E le o lua fitu valu tolu wiva tasi fitu tasi fa. Ia po o le tina ia e mele, po le falitua ia e mele palamo, mortgage advisor. So swani ina ia mwhai una whai le pre-plan, po le pre-approval mo oe a o mawhau whau e whatau ina se whale mo oe ma le ainga. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Po o se investment property foi. Ia o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, walava ngā kala. Tāru sia, ia, saunga le mūre pa ia maulungo le atunu i lungo ala tele. Ia, mawhapena foi, ona anga le leile atua, i tali ngā sua, ma tau mawhitanga, ai maise o si ngā taulanga, ma whai ngā notu o le nei e fiafi. Maaria i o aso ia, a umaloa le whai lotu. O na asu mai lo leo le mea ai, la whai le mea ai. Tofi lola e le toina ia sisi o le a tatalo, a leu umana asu mai luma ia pe o se sua mamoe ia po se sua e lengi pule ala o le tangata le tatalo. E tatalo ai wha malu ona lima i lunga le. O langa ipu mamoe, po langa ipu e lengi. A wafo i o le mea maasani ale na, o le kangaka le kakalo e a mene i fo. Ile umi o le kakalo. E wha, a tatalo na o le wha manuia i o mea ai. Wale ima se mea. Wafo e la mo ingi makalo ala ka ngofia ko e kan ka mase i mai le fasi ma mo se i mai fasi kalo e a menge volo ai ko yo le ipu ya ke ia watu i fua ri ska ngakala ngofo nga ko ka ngi lo su e ngola nga fasi ma mo ya bueno ko fa pe ngaka ko ni kele me ai ia fa pena fo i Samoa la kwa kele me ai nga o me pepe lo ai me lo ri e me wo nge Samoa fioki kan ka le onge man nei ia ai tatu si fo i ia o tatu ainga i Samoa na yo tatu matua o uso matua fa fine o tau songa ma le lolo ia me se po yo tatu tai tali ngā malo o lo fuafua nei, ina ia tau fia e le ngang o le tua le au ngā oi, ma le au le popoi. Ma mangalo se leo le ia taua e maise, ia le uso fo ia la auli Isaac a paunga, wa le la whau wawe. E le sunga ia la uli ia le tātou polo kalame tau lava i le poa nā nei, ia, mau fo i sona whingalo, ia, a wale whianga iai, ma le pa ia maulunga o le tātou watunu. Wha mangalo fo i so ma wha le tonu, ai tātou te whilua i le aso atai ao o le whatawhiti, o le nganga ifo o whaiwa. Ia, tāwalunga i le aso whareide. Ia kako koe spa ma kako lau moli wha le lei, ma palu le kako ava ele aso to nai i le tano ava sevele atoa ma le tano ava e te maua i le sao ele na ola kako ua karepesi
Whamanuia tuai ate oi lunga le au ala tele. Ia, na ia e taunu u manuia. Manatu le mafutanga o emagu o manatu maita o tu mawita ilo fatu o Tate tala no ai Mamo sao se aso Tato e fiava ai Musube e fuli mai lo tu alo pele o tele tu